Umundi ni muthenya wa chumwa matukuni 14 mwei wa gatano mwaka wa 2023 ni wa chumwa ula we na maundu maingi munango na chambe ni muthenya wa MAITû kutania MAITû ende ni ndakumwendea happy Mother's Day MAITû onde alama cia kilungu kecha ikumbia siasa na Mutongo TV na indi ni muthenya ungi ula we na ni wona ndatika mbotho cia vita President William Ruto olino wende na kunena na ndikimama uvo nitu kwetete umba nosu kana unenania usu imwe kwa imwe kuma State House na indi maundu angi methio marketika umundi mashemeji derby katika FC Leopards na Gor Mahia vala President William Ruto na Mutongo wa Azimio Raila Odinga maithio maivikavo na FC Leopards na maithio masinda mashemeji derby sukuni muthenya wa chumwa wetha na maundu maingi yevo kumbia siasa kuini twabika masaa asu wesaithia ni twane na nia vandu va masaa mainyiva eli maundu meokonia Ûteti na umundi unenania uvuana kana uthengeania na unenania wa chumwa muvitu yulu wa mbai ino itu ya Ûkamba twinenia yulu wa Kûmantha Ngwatanîo ya Ûteti Ûkamba Ngwatanîo ya Ûteti nini zenesa nyenaku akamba kana enendi mayitha na thina unethani wivo witha munini muno atongoi nimo metha mayanika na indi wona mayanika enendi namo mayosa mulengo muna wewa enendi ani mangale kweno angi ni mangale kwe indi muno enendi methia wa kana maitha maanikite methia wa vamwe atongoi muno nibo metha na thina atongoi maki Ûteti na ijo kitu vatu nena nisie yulu wa Ngwatanîo ya atongoi maki Ûteti twina atongoi va studio na kumusesia we vau tunena ni kwa vamwe we ungone simu ondomea otumani mukuve nigenda wesethia ni womya woni waku wona yunie vinda yailu ya atongo ilembetani itu Ûkamba atongo onde makwatane na kwivanga twelekelo sakwani ni wangilili na miongole na monza nondo mithenya ni ende twa mituketu mwaka wa 2023 na osakwani ukete wengilila miongole na monza na kwivanga kwetha kwetene nichigitumi ngokulia we mwene nthi we Ûkamba unzia yesie nukuona niyo evinda yailu yu atongo MAITû mambe kumba ote maundu ala metha na mo maundu ma kiuvathokanio na maikwatana manene na wasia umwe twelekelo sakwani ni wangila miongole na monza nindeto muno siriwe cia nene wa chathene cha kumuma cia ula we muyumbe wa mbe wa yata mututi ya Gideona mutiso kwi wa gatano vaya yata atongo iwathukanganya manethi wa manene yulu wa Ngwatanîo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Mheshimiwa Kivutha Kibwana Mheshimiwa Kiio katika atongo yangalama na vikete vo nononie Kivutha Kibwana ayite Kalonzo wekio Kalonzo nake aseka na wengoni yake ndethia wana thina kuni sikitumi ngokulewa museisia kuyona hata ete woni ile 395 namba ya otumani mukuviva te ndevi ile 395 ni namba ya otumani mukuviva te ndevi yetuma otumani kwa wingi namba ya simu nisiba ukione kwa gu andu ma radio ningo musomea twende lama sese TV ni osa namba ya simu andika vandu masama vigama kosa simu leze waseba TV kana radio yaku nikaenda wangu ni simu twiwane nesa ukudie kudio kana wete woni wezela mitandao ni YouTube ni Mutongo TV Stock FM official twi live then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwa ERASTUS Kithuku wa NZOMO Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS Kithuku na hashtag ni ikumbia siasa yu ikumbia twa vingwa no Mutongo yomota na mbovika bwana FM enziani Fred Mbadha no kite mutaalamu itwa maondo maki Ûteti indi atongo yange ni mavikie na kwa imwe nienda kumanenga mwanya usaithia ni mautumusiani kenda twambie yes mheshimiwa yes. Karibu sana kwa ivinda yenge kuombeni ya siasa nondo ndwe mweni vo ndwe mweni kuombeni kwa umwana ti wako ndotumusie museisia asante nikenda twambie hapa ni Willie MALILE kuma kisio mbunge cha Kibwezi East kwa mngali ya Makueni County na nienda kutongea Mutongo TV muvea na ERASTUS nondo ako ni invite ba no munde to komana nikana tujadiliane maundu ma Kenya yitu na tine na maundu ma Ûteti na ni kwa jete yuko mina saa 6 na kendo ndoke tatokoneta we amaso asante wati yetu ige ya musa kwa mubuko tiwa
na jitu kia mzee no ni kwa tu mina wina waku wekite waza naona waka ne koti naona monde ku amesa kwa mbinge kwa mingi wethe witha ozio gwike koti imevuko ni wenda akundu kalembe wa dile no ambude ise kukana ngwazi mevuko mingi nunga alikile chopa ni chara ile vinda imwe na wathi kotoni ne yaibwiti na yetebi na wethi ya mevuko ala wa ina ya imini na ndia umamana kwa uno lazima ngoka nikuite mevuko mingi ona neze tagu karibu sana mheshimiwa karibu sana ikombeni ya siasa kwa sabale wambe nene ziwitha ikombeni ende ndwabi kavo kwanza ni kutongea mubya muno nondo witha wi musia yisia umwe witu witha wi musia yisia munene muno we ikombea siasa karibu sana na asante bwana ERASTUS mbeni mubya kwa ngai na kwa mutoko itivino ndo akondocha pa muthani wo mundi kwa masitani twandadile mutinda wa NDWIKI MCA sio ni cha MLOLONGO SYOKIMAU ward palani sakwetwe na chama cha Wiper na ndi titungia enenzi ma MLOLONGO SYOKIMAU obya munene ndo akunyenga mwano kabikie kumathukuma na ondo wa ERASTUS muthana kwa mbe kufika ba no na mundu ayukaga kila na musaka wake na tio munde kwa mwaliko wapi ningoka na kwa nitembe na musaka wakwa ni ngapande nikana ibinde ya getha twibiki yako ketha moseo asante na ende mubya muno mheshimiwa Daniel Mutinda NDWIKI MC wa MLOLONGO SYOKIMAU ward na ende mheshimiwa va MALILE ni moteti kuma kwa Kibwezi East cha umiloni wasiwa ketha ndina abete kumo sasa bwana FM ni namona na idho yako ya vasane ya mona muomone ni wavika kwa ndatika mbodho no kukakevelani chake atutavie kila utumbanese nondo atutabasia kana no tutabasia kana kwembua kana siwa ya maondo meo kwa Ûteti na monde twevatu na nese yolo ambaye ya Ûkamba kwa umosesia ne wa moyo no wavikia na kwethiwa uye konia onena ni ani na uyete mawoni na uyekulia makulio kona simu to mautomani kwa wingi ngwetha ndisisia mautomani menyu otwendera imwe kwa imwe niendane ambe na mheshimiwa NDWIKI mheshimiwa NDWIKI ni wewe kila tunena nisia omonde kana onenania wa muthenyani wa monde yolo ambaye ya Ûkamba na nondo twe wakamba no sio tukesethia ntwanenania muno tinginya kila muthenya tukanena nesia yoloa maundu makwe yolo maundu maandamano na maundu asu angi no nginya tukanena yolo ambaye tu ya Ûkamba tukamanyondo twendete na neva twile okasanati neva twile kana nikindu kiva twile kanacho nikiva twile okwati ya nikenda wesaithia mbaye no ya Ûkamba ni yethiwa yena cheni na ni anengwa ndai ya munova ayulu na wewe na ase yulu nikivila kecha president kana presidency yoyonde ku NDWIKI ikuli yako yambe ni kulete mosesia kana ino ni evinda ya ilu yumba ya Ûkamba twambe kwekana mono ine atongo imaitu mambe kwekana na kimbena kila metha anacho kubwana kula metha anakuo mambe kwekala ndi maswani na mainena na wasi omwe kilelo kinene ni kwivanga atwelekelo sakwanini wa 2027 kana kila mbo mathingale kone yako alame Kenya kwanza mama kuzi ngale kwezu alame ngale kwenge makuzi ngale kwezu kana vevata atongo imaitu makoka vamwe na makanena na wasi omwe no sio bwana ERASTUS yine ze pinda za Ûkamba kukwatana na Ûkamba tienda kwatene muno Ûkamba ni thito akwatanite nundu watata kusisia wachi wa Ûkamba witha wi umwe especially thini wa Kûmantha kwila chosumbi mundu ni tuonete kana Ûkamba itwithitwe tungamite na pala uleto akinkipin wa Ûkamba kana His Excellency Kalonzo Musyoka pala wini po Ûkamba thongamite na ni weta kindi weta kana thini wa usakoni sio thothe letwe ituonete kana pala pe msimamo wa Kalonzo ndipo twitha tukwatite either 85% kana 80% kula sienda ngali kwesu na of course itwitha na akamba mwe menthini wa mulengo longi wa kisiasa na thini zo pinda ila ilite tukapikie kutungiania mawaso bamwe nundu watataku sisi ya akamba igala menda mulengo nisu kuyamwe matepata na Laila na Kalonzo ile support Laila so kwa kitumikiu wize ya nima kwitha mai mulengo longi ute wi Kalonzo so thini pinda ila twisikana Laila nunonga ngiyo ngamba yake ya mwiso na pai kituma Ûkamba yoyote au makando na kwitha mulengo ndio Kalonzo Musyoka na nieze no choni mathikoni ni chambisi woni mathikoni kivutha kibwana yoka hakasi ani ni thitwe
ndio ndikuekesia tokala lakini yu ninoka ninetia wikio na ndika tu chaingi na niwisi na nena ni dhana nena na atia chathi ni chunda noka bua ite niwisi pala endete na niwisi pala ui na patili damu ya karibu uno mutongo yo dhana ngo nene ase nyona di dhana tena naku itu no ni ando ingi ta ulone ta sia usene tama wa masaku na independent Charles Kilonzo ayunga makasi yuna kwa nepa pani musi waje bunu toni atongo ingi muno manetha me kinyume na Kalonzo me pau eko na sua nene kio wafuga singia tweta sia kula moti otwesela mentha me kinyume maitha ngaliko yengi na tuna moni pau na oni mwelekeo wa kwasekana yu mio moni ipingukie akamba ithio onthe tukwatane na twinena na wasiomwe na twithe twiti na wamutongo itu Steve Kalonzo Musyoka na tuimanyakana wathani ula wathani we na athani wa kamba no ngithokiania na maize kana musundu wa gatatu akepe mu kamba kana mbai ya gatatu kusumbeka ikethaye mu kamba wazi mbai unaondo wa musundu wa watu musundu wa gatatu yes mbai ya gatatu kusumbeka ikethaye mbai ya kumu kambani okay na nundu itwe dhatu kana maondo la mawetete pakubi onthe ne myanichi meiwetachu echo kino chukite kuyania oni vile itu to safe so to make sure kana kili chekata echiane be kindo weta ndwiki wa weta yulo wa mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwithwa meva mona wazia aingi menga le kwena nukitha matebata na Raila ku ne kana atongo yasu matuma wa matakwata Kalonzo bau muno nundu wa Raila twasi Kalonzo numano na Raila wona atongo yasu matonya yu kwa sio kama kazi ni twasio kana wasia atongo aingi maenda angale kwezu nondo mayebata na Raila definitely ila Kalonzo ngamito sumbe nuko nona yulani we party leader wa Manelo chapchap ngavana mtu wa yulani minister wa foreign affairs haikuwa Kalonzo so you lucky that to support Raila nipe that ya kama maneto Raila nondo itumisio na maundumo nicho na maidhikando na chama na Kalonzo kwa hiyo ndo Raila ni tu kuikia kana de kuunga maingi ona ile ndai kie kuunga maingi chaguzi la muthelu lakini nundu ye tuishwe de kuunga maingi nicho atongo yo ndemo kamba mele kuka tukanena na wasiomwe na bailite kwa hiyo nicho mukona ona ndemo kuka ikangu ndivyo ndumwe ona ma minister na serikali ya Ruto thebe ni mwisa oka say the them okite kwa Kalonzo nundu nyingi yu maina le anu ndwai nundu Kalonzo na bwata ba ya wenda mo labda peki ndo mene tu Kalonzo labda kanithi tu tatutene andu alangi na no kiyuka kiso le kangu ile anita meta ta malika serikali lakini hivi thio ndeta kamba peki ndo kimwe ni kana tukafikie kwa serikali hivyo ndhe twiki ndo kimwe so hizi ni vidada ilu na nizifikie na emoni ndalili no siri mwambililo pia ngina neni ona momenza angaliko yengi maana izi onthe tukite kwa Kalonzo ndiye ndo weta andu nao ba lakini na neni na natia zingime dhamu kiloya maizi izi onthe twinziane yu ukama no tunyie na wasiomwe ikana na yoke na onthe katwitu kesi asante ni movia muno mheshimiwa Ndwiki na ni karibu sana bwana FM ni ngonenga mwanya ekatohambe kwa balabe bwana Malile akiliuni etha ende na kuombania oneni wake Malile tuivau Ndwiki ni wanena yolo wa omba nosu wa vaya yata na nienda tuozelelo bau nikenda twende ino niyo vinda yu baya mukama kana atongwe nono nene nase kana nende maithana thena muno hindi thena witha atongwe maitu na we mutongwe Ûkamba ni wisikiu nyindi bado na kukengana na mheshimiwa Ndwiki ni munana na sindila wanena ninzi osio ndhe lakini twambie na mathikoni ma mheshimiwa Mutiso Gideon ula unae mutongoi wa Ûkamba bandu wa miaka mingi na waligilo tongoi ni tene andu ala manaendete bau manaendete ndai yani ya mutumia ulona unarutiete manaendete ndai yani ya Kalonzo na makita kwethia na mathikoni kwa hiyo mheshimiwa Ndwiki ndelire ni kuona andu ala manaendete mathikoni ta manaendete mundu akwitha ni masiokie kwa chama cha Wiper isi ni point number 1 point number 2 nisi organize mheshimiwa akivutha kibwana ndio nena kwa niaba yake nundu nooke bake nene lakini ndaneite wekeo kilo naisi anaisende kwicha tukala ni kutumia ndeto mbai kanereto mbumu kula kwi Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu itumisi yake personal haswa nundu wotabania ula unatabani wendina mathikwazu nunewe wa mubuza na asia kendu kila methe wa maneka kwikanisa ndeto ni kwekata ni kwathela kwa isuji nai nzia ya kwasia ni noka
contrary to undo mheshimiwa NDWIKI unekwasi nisi okingutabia neza yes paingo ngwatanio ni Ûkamba mwene nthi ula wa kawaida ndeundo thina nithi andora tili ba benchi neno ila kwaze tili ba benchi neno ndo mheshimiwa FM ndo nakwenda wakilisha mundu munene muno in this country na kwa ndo nakwenda wakilisha mundu munene muno in this country yani inu the symbolic table ya andu anene ni high table na mwene ndiye bayandi education direction ukweli ni kana tu yaaniku na twanikite muno pio undu batatoneka na ni ukutabia ngukule kana ino ni evinda hiyo kwata ni ukutabia ndo neze ndi kwa bwena waniko waniko ni munene muno na wenda kumana waniko ni munene muno you pe mutumio mutu na inake bantu betu akatonzeni na mbikalia ndina mutongo yonge wa ndino na asia mbaino ya Ûkamba nitoni ni kuuswa kula kwa kikamba undu nitaja umaniwe yani igenda kukusia in the same direction nyina ipa uyu NDWIKI we ndiasia no lazima Ûkamba nene na wasia umwe lakini kwa katu sioke ndini wa historia ino Raila unenga na ko Nyandarua ni wisika nabe mutumia wetawa Tony Ndilinge yes pe ungi wetawa Peter Maundo na pe atongo yangi metawa Paul Ngei ibinda ila moyo wake belani ni watumia Tony Ndilinge ndo Tony Ndilinge ni ogita na Peter Maundo yolo wa uchaguzi wa KANU nulo kwithe branch chairman nulo kwithe kusema nulo kaenda state house yake thukiwa nulo ibinda yuko ya isimu lazima ndikengali ni wetwa state house na yu moi aimwe ni wekite landline kwa misila ya ndwala make important yuta mutitwa ndi egete kwa mundu wetwa Kisivo na kazoka keke ya bandu wetwa Kambu kwa mundu wetwa Kamuti na andu asu ni mwako ni azimu maka mobilize ground ni kana maka state house pa masa ko nwekite kwa mundu landline yu wethia Ndilinge ni mundu wa Moi Peter Maundo ni mundu wa Moi lakini ema kuna nithia mundu akamba mebata nakao kalamo kitanite ndema yetu state house mudo nomo omwaji wa rumu ya nologa iwa rumu umwe yetu mbe ayewa wewe Maundo Ndilinge nasikia sauti yake inaenda juu enda upunguze yeye sauti ainengo briefcase uya yumala Maundo atetwa Ndilinge na atetwa atekwa o yuki uno chokiende yako bikomo let me tell you in a nutshell ko uwane kwa Ûkamba waambie tene no uwa Paul Ngei no uwa mbolu amalo no uwa mundi nundu mundi ona bama za let me tell you ngokulia Kawaya mheshimiwa Kawaya oyiti ena local standard ndini wa utongo iwo Ûkamba nundu no lotilo ni musumbeta representative wake ndini wa area no jitu Ûkamba de facto leader tigo lakini we ate ya wethie peo mundu ungi ona wabakubi nake utona kwitha endo mmienzebe mundu tumbitwe twi andu make ima no lazima the wago nitukenda tutambie na mbe iki ima twambe kulecha nthi atwene na wasio mwi na kiuni kitatitope kindu chetu koma 1 umba noomba nie bandu wetu koma 1 na ninaendie koma 2 alright ula womba na cia koma 1 na koma 2 yundomba nye koma 3 nundu ni waumie ito kwatene aya wazisia ba mheshimiwa Kawaya ni wayo yuti kingpin wa Ûkamba laini ni wa UDA na pe kingpin wa Ûkamba laini ni wa Azimio ito kwatene you azizia pe mbolu amalo na pe Paul Ngei in the present day times kwa huyu kithiomo chaka na penzi yatu tona kukwatana yes ni kindu kitawa kwa kisungu mirage ni kindu kina bina muno na kina umu mwingi muno na yulo ni kwenda na kumia ni sino ti atongoi ni mwenende ula wa kawaida nundu kila miaka 5 tikanda tika mu confuse kana yuya no atwike uya no atwike kibetike kuke yenu kakikulitia indi newata na mwishowe baibandu cheka umelela usinugo ukweli ko neterete point isi ya uona baketha baili hata lakini ni wazi mwishowe baibandu taka umelela keba kendo kile asante bwana FM karibu sana ndeni wa ikumbe kwa ivinda yingi na unekenda wetu musia musia isa ni ndo songe kundo isu whether akende tuambia by the way
na unene ni omundi uvuane kana uthengiani no latwane na nesia chuma kivetu ateo chuma kivetu maundu ala mekikie wakatano mayekikite nitwamanene maundu ma ngwatanio ya Ûkamba na yu mundi nenda tunene muno ngwatanio ya atongoi muno nondu withitu tuyase kana enendi mayethana thina onetha wivo itha munene onetha wivo witha wetitwe ni atongoi ku Bwana FM ino niyo ivinda ya iluyu oyu kukwatana atongoi maitu makwatane manene na wasi omwe mevange nesa twelekelo sa kwa nini wangili na miongo na muonza nondo ndiye tukisia mheshimiwa Senator Kiyo wa kaunti ya Kitui ondeni wa Chathikiu nuna tabisi atongela manevo maangaleko ya Kenya kwanza na maazimio ameamoke bamwe tukwatane ivamwe 2027 tungamie umwe wito na tukoza kebela ki bate ngwatanio kioseka nene ya kebela cha usumbi undwambe nenda kuoza mana nikethie musiaize witu na mwithukizie witu wa FM wa radio balawe na ngemwanye FM Fred Mbadha ni museo na nati ndaneza na nduye neza kumela twila bae kumbini na nino kenge kumbini ondo twika ni kana tuisikana tuyimaluka netukumaluka na musako na ine situkeko na niyo banza ngizisia nikisie uloneni wa muzumbi nondo omunondo batoneka usino wa muzumbe wa ndi na tuona pata wa kwithukisha ondo muzumbe kwasi yes na bege ndo kumane wa wetokisio no aweto sindu bingi nzo ate bege ndo kumane wa wetake kwenda kuendea na usiwa kikuhusu masomo ma iwango cia yulu cia ma university kusiwondo andu matona kwambia kusoma patemu baka maende pa school kila kita wa online e-learning na nene wosu no woni museo otambi tikasija undu tona kuingali kwezu na la vision wa nayo mayambe na musumbe ulotho moyo we uhuru ngilile na 13 ya laptops makambi omisia bwithi atwende toneza yes na yu nundu twibae kumbini kondo apata woneno bo Ûkamba nye Fred Mbadha ni umwe ala manena muno yulu ngwatanio ya Ûkamba na nini zikiwa muno kwa Isaia kilungu chambe musowe 18 ula ukwasia ukai tunena nye bamwe na oneva undu wina bina ata tukakwata usunge yes nini si no usio tukamanao sindu imwe ila mutabanyo mobo na mwandiki weta wa Yohana na ibaya batimo beke ndu woni we na akiandika katika obwanyo 3 yes na muzwa wa kana azi akulwe ati akulilwe ni laisi lo monza akulilwe eiwe kuoka wone na yule wa iwe kuoka wone akulwe wene chao azi nene mbalazi ndune na wene thikata asia neona ula umilisi tenola umetwaite anengetwe bina wa kwananga Mungu na kane wobanga munene wa kwananga Mungu na kutuma andu mawana na nenda ukutabizia ba mundu la we ERASTUS na Ûkamba mwenzetu na ona mundu yeyote ula ni mundu yes ekala esi ndino tikala ni atumiwe beba wibina wa kwananga Mungu na ni we witu tandu kwikala ndi tikasya nitikwenda kutungia umungu nundu nitizimbe ni kwambia tumwa beba wa kwananga umungu yes nikano withi andu bathikala na Mungu na yu unduzu wa kwananga Mungu we ba Ûkambani na wanangi wa Mungu ukana kindu kila hizi muno na no sio nyaba kwa niwe zina zene na abo wa kutungia Mungu yes na kuli ya kuni thini we binde sio ona ni ibinda ni sele yange na Mungu wananga wa kwanza ile hizi ndo kuribyo Mungu wananga wa naaza witu wa Ûkambani undu wambe no la ukuneka meongo kenda yulwaya na zia itie ngona ukakulia atongo yingi Ûkamba wiwa maiku ya twaiwaipa yes na twatongo wene kalonzo wa musyoka lakini yo natikwe ndo mona nyi kulia hii ende ni chao Mungu ni wasomoiwe wakitio somoa Mungu na yu pe kindu kimwe tukwenda kwambia okusisya na kwimanisya yes na tike manisya tika neza na juni chao kwangalikana nondo manire ni monana na tukomanite oba tukanena na mono wiwa aingi maikya
ila mai wiper ni makoseiwe na niwo watio ithia mutongo isu no na kitumi chako chene wakoseiwe nundu patengu ipe undu wekite kana pe undu wake wayengone kwake na wale akuyaniwa na aleo ne wakitumi na wethe no tona kutha atena otani yes yu pe kindu tukwenda ala twakosewa twambie kumana kina andikiwe ekanyiza ya Efeso ne Paulo ana me yati muiketha na thina mwakosewa kuigwa wo ateo swethika likeba yandi ithwe bado mwaigwa wo inyewe iwo yes nundu mundu kosero nundu ni mundu ni waile kuigwa wo yes lakini swethika thwe withigwa wo nundu ya thwe withigwa wo pe utonyi munene muno wa kutatwa na kwika nai na yu nipo tukwenda twambie kwa withie nundu aingi kama kule we maikya ni twakoseiwe na we andu twatwa ndu tenda na pe ndu tweki ndu tenda na pe ndu tenda kwa tetai kwa na kaundu kukazuka na kailika na kayambi withie ni keva kate kutwa andu neza yu ni tukwenda twambie kwikulia tutona utungia mugo ata Ûkamba ni na no tena na wasioma ti lazima ona timu bakati kana na wasioma unanienda kuota byo nutaile kwiko ko kila mwana manene lemenga le kwesu nange ngale ela mwana manene amwe mebaya na lange mebaya ateo peke ndu twaile kwa buke apiu ERASTUS na panelist yanzangu ba na muzeize witu na Ûkamba gwonde peke ndu kama twenda kwa buke twaile ambio cha buke twaile kala ndu mundu akamwa nye FM evangetha ne mutongoi ngatata na buke ki nye ERASTUS nye MALILE nye NDWIKI evangetha ne mutongo ngetha njenda na bukia kindu kwi na chuni chau ona kethiwa ndukathia mwana au mutongo yulongi yes ndukamunene nai tambe kwambia kwizilia hii kwa twambe yozia kana kaane kathukuma ona ketha ndu mukathia na ndu munene anesa ndu mukwata mbau na ndu mukwata mbau ndukambe munene yutambe kwa ziati ni ngutata kwitunganga kwitawa ku refrain ni ngutata kwitunganga muno withie ona gethe wandi ukwata MALILE mbau yo ni ngutata muno withie ndi munene anai odeba ndi ukwata NDWIKI mbau ni ngutata muno withie ndi munene anai na tukambia bu withie timu baka uketho kwenda mundu mbau woni ukwata nzela yaku kakuna uteti ula waku nundu uteti wa Kenya wina uthasyo na baiba ndu wibinge andu me ati muinena yulu uteti kwanzia na kila mundu nengeto uthasyo ukuna uteti undu ukwenda alike chamani kila uteti ukwenda na yeko lakini tambai ni twaile kwipu ili twenda kwambia kwibundisya tema arege nduke kenda wanena no munini wa muzumbe na newe muzumbe akulwe na hata tokulelwa muno na ni utebye neza keilio na no mubaka tukamana kana ethiwa ni tukwenda withie katika utongo ite ibasa nitethwa na andu meonena uneni umwe na andu moka wabalugelo baguo ngi utabya ati nyene mutongo yi na nize MALILE ne mutongo yi na njambi kumupua nize nyene mutongo yi ERASTUS mutongo yi NDWIKI ne mutongo na njambi kumupua yutakwatie kiumo maitha ne wakwata kamana na mutabanya maliko anaisyo kilungu chake cha katatu musowa miangole na ina na miangole na itano numba ikwete kukita nayo mbene ndikaungama uzumbi ukwe na numba tukamandenge numba de ya Ûkamba na etha ikwete kukita nayo mbene niwezine nasiisye kwebinda yambe ngaliko ya Kisumu ninde manengi we CDF wambe mayane wa CDF yes lakini Ûkamba ni tuithire na CDF kwanza meana lakini niwezete kalea kwisisya yute kalea kwisisya tambia kwasi ombola tatetaiti na tiambia kwasi na nitambirite na ne yune binda au akulia yune binda ila izeo twaile kwa kukwasi ati no tikuona ngwatanîo itakwatikana indi no ikwatikana na itinamba ukwatikana tambiye kwibundisya nyendi nene ya Ûkamba la mwenzako na netwa ni mundu timubue nundu utiketwa na kutata kukwipo na utata wangina na mbesa uku mheshimiwa MALILE yazi utata wana mbesa ukalikwa ba ya nombea na uitebwe kindu yulwa mwana au no inewa briefcase na akiongea likido nombea ni yenge
na kete buki nucha yulu amana ita ne briefcase na yuma muitu mwenyo ndamo tete na Mombasa road kana mo tete na Kitui road kana mo tete na lelo amatu kana mo ilobi na ne mwambe yakukita namuka kula muukite yake ayo na muzisi yuko nyendo oseo ta FM katika capacity la yakwa ota mutongo yi na tamundu tono atakamba tizi asele na tikulie tote tona kwambia bana nyine ndo nengane utaozua twambie mbe kwasya nye ndikwenda kuma mwana amwe ona that you mwana ndo ekandika mume nimuvya bwana FM bwana Ndwiki tuyo Ngwatanîo ni isu ya kamba nondo twene ni Ûkamba witu nondo ni thiukite Ûkamba ni muthiukite Ûkamba mukona na mugathiuko icio ingi ni muonete ingawa ya maendeleo na twene ni maendeleo nengitio melati malelo chau sindu cia muthemba Ûkamba gwitu tukaya muno kumana na maundu maingi mathina twithaana mo na andu ingi Ûkamba kuthia macia kana bwana Ndwiki Ngwatanîo kana atongwe makwatene ni methiwa wana vina nondo twiga Ngwatanîo ni vina ni metha ana vina onethiwa maina akwata kivila kiucha yulu ni metha na bageni ni power ya kuthi kwa ola wina cho yuma kwatene onthe tingale kwena ngale kwe makiwo onthe makalobi for development na makaete andu mono yu twinene elembeta yo Ûkamba bwana Ndwiki atongwela twinamo kwao yu twinena kwao yu situation nondo WILLIE nukuona tapatonyeka makalobi for development for the Kamba people makaete ya Kamba makathoe ya Kamba kuma vaya basically nene niwone twesekana mozume the symbol of unity na niwe lo thukuma kila bandu bonde lakini twinene Kenya yitu na twinene nondo kuilie nukukotha kweke wangale kwa moke wangaya banane beke wangale kwa ku ilembeta yitu Ûkamba yu mena capacities wa tongo ikana undu vaile oyu mukamba ndeteleka Museo, diesi lo kulodo vaili oyu poko vaili ata nondo chamani wetie Akamba na naona mwenzangu ni mwanake ndemo no Mr. Malile ona nena osiendo wethi ya diendo musungia muno lakini wethi ya chatwani kite pyu ni kuthuku pyu no mugule kana nuko na kana ibinda baso bene babike kwa ibinda yizipika na baitse upa nanga so you are ntamundu witu kite na kwa nienda ninawoni tofauti je kila ngona nyakamba ju thino lo ne tha butene ona juni moleku ona ndwiwe kama ndabi mwande ko mazi ndu mambe nanda kwenda ngakuta example audio utapi kana sindu sino to lobby number 1 party leader wa Ûkamba kana kingpin wa Ûkamba na party leader wa Wiper ndona na tia metho na ngilo ibiti back to ame rifles na juzi last month tunaye umpano mwenye ni president nona Kalonzo tu ngilo tu mayake dhania mayani na kitu kimwe nenda manzakana Kamba twende na kuitungiania no kila mundu ote kwenda kuona no wota tona kuona kiu mwande ko Ûkamba umetepo mwande ko longo Ûkamba wokiwethi ai party leader na ngavana mutwa ila ngavana masako mayo kwatiania yuno no ni ila ngavana wa vina ula upitira chama cha party leader Kalonzo Musyoka pa masako ona mutwa ate na mwana ai mmadha ka mwana kata akethani kundi kwa ndani kana chau Akamba ni twende na kuitungiania mwaniko longi woka Ûkamba undu waniko itha umite top onewa patinda Kalonzo na kifutha kibwana nuno niweso thithei kifutha kibwana ikaya chenye UK nineka ndieka na ndi nomba nosu tunaina maspirand yake mongamita chama kike kawaipa ndini Ûkamba su ayata kuni kwa siata kuni kwa sia Kamba ni bapikie paundo muomba tofauti sio kando na nienda ndavye na nina manyila ndavye kana ni mutongo yiwipa wiwie ai challenge party leader wa Ûkamba kana party leader ai challenge mutongo yipa of recent time Akambe mapikie pando yuona la mepa serikali ni chamefu mwaweta mepa lakini monenga Ûkamba daya okidogo kangotile wane ne Ûkamba wa wiwie ai challenge nini mwiwete organizing secretary wa UDA ulani muyumbe wa Yata not Yata wa Mwala sorry Kawaya Vincent engineer ayaze kana yu chama kingabaza ya chama cia briefcase yu Ûkamba yu twenda kobendo akiu topendielo Kawaya no sio nini ukite vuko wake lakini ni azite mungawanye ko umayulu
wo Ûkamba kana ndola mapweta meone kata ipisi Ûkamba ona muthama ula tolokile kwa Kalonzo athi kwa uda matuka nuko imunene anaye no ubindeti we mwandikwa mubano watie kila kiendelee so you are at the top level ni kuvindetie ona kundi ni kuvindetie we serikali ni na wenza serikali na use no directions yela tuendelete ninewa finished kawaya na kia kwa sio ndu na point weta kingpin wacha Ûkamba no ginane no matamusho ne viongozi wake kana he is up to the tax but nienda kuutapia neza pa ndio kupita kana naona misamali kombeani si ati Ûkamba tuna kingpin yeli ati muwa pande ya Azimio nondia pande by the kingpin yeli yuzwe na kitu osagwata organizing secretary na pia la serikali kukakuyo ni kwa mundu sakitwa chama cho akiwa front it which is very normal yani kawaida muno anaenda kuutapia neza kila chama efwe mwaweta onoka wala campaign ndiye wa bandu kuma Kalonzo ile ki campaign ile kipelani so ikilangu asiani kana na ila system isu ivikie ya kutuka Ûkamba ni tuendanie kila mundu epala wi na mwani kono uthalile kana nuende na udhela nicho ni maendeleo mambia kuka enda babetwa Technocity move it at high speed tiundu na watu avuitina enda pipu madiko tunataka siwe kana mujumbe wa vumbasili tunatoa announce kana ile kwetwa ya tandamu ni ndelu kila kindu kitula ni wa utili wambiwe akamba bekata manyiki nokona so jisi ndio tutona kulobu tukwatanite onake musumbilo kona kaba mate kukita kila umwe pela kwake nichoko ne frequent maendeleo anaipa mafoko the other day Australian governor wabina acha litoso vya ndamu isu litoso vya ki so the maundu yu maendeleo nesa yu kila kifo yu ni dalili ya maundu masemo kite nelo na uso amba kuvindia ilo no kamba ni bambio vindia siasa ni kumaanisha kana ususu ida nugite kuitla kiwo na kiuke yuswa okay so you we are in the right direction nondo ni party leader na ile itiwe kwa matu kwa mawan what that very soon kwenda na mikutano ya Ûkamba nikadatu nene wasiomwe onaniwa muyo maka invite wona na serikali ni makoneka Ûkamba ni twane na wasiomwe na mungu asioka isoka kwake ndio kumwelelo vukuma lakini ndaiya kunenga na ndaiya lazima tuwe chama ni kimwe lakini letu wetu tunenga ndaiya ta Ûkamba udi tunenganite ichoko na tuna wasiomwe nene na nicho wewe pandu wake bana twiki yu Kalonzo ate ba kwa lila ndeko nundu Ûkamba itu tawo kwete ngaliko zio opposition kandi kana ngaliko nisi ngaliko yengi yu Ûkamba ni tawo osiaegwe kusinda onola iba alright nengo kwa kuingi na kiucha yolo wa umbano nengo watu nene yolo wa umbano ola oketha bayata matuku miongo ile na thandatu wa katano uyongite ko ukite tiko ni moyo wa katano nituka tu nene yolo wa umbano su nondo nena makulu kautabo Malile twe kwako you sini nevikizia oneni wa mheshimiwa ndio watu noligene kule yako ya lobby for development yeah of course we are going to go there lakini nenda karijo ndo kaini ka ila kiuke tolete kiwu ki very calm kitha kirani very deep akitha kina meaning nene muno ile uke kiula kiuke kulusana ona kitha ke life threatening ko mugola mbo mungi ndwiki mheshimiwa ndwiki uni kuenjoy kwa kana uyande kuumwana uyande kwikwa anyway very cautious nundo ni peace artificial one pa ya bandu beto waketwi pe mundu weto wa PC Paul Musela kana bwana Meko yes wai chairman wa chama cha Wiper yes na nukiletie ande unena maundu maingi ilo nereze kebela cho governor na nakula ingiliana ne 13 na asunan mamwate yetina within the same area pe ongilo utenamba kulwa niki unalile Qur'an itumi sio bwa kilini na kwithe wa mheshimiwa Charity Kaluga ngilo anako mani na Steven Kalonzo wa Musyoka mathikoni mamu sembi pa sultan galama tikumaanisha atipe truce ine yakwatekana mundu yo yite kakoma ni mathikoni ona tutendene tiliokeganya my friend isu ni fact ndi kwenda take shallow analysis
na tethi bask yani tethi kala tote suya ya mugo wo bungu nundu umugo no wethe otebo ilate unena yulua professor kivutha kibana kana anaizie na azia I support what the professor said professor anaizie ndekwikizia Kalonzo tukala ingi na bege numute weta nake professor atabye Kalonzo na weta byandu mago na mama yekombe asante muno ERASTUS na ke professor atabye mheshimiwa Kalonzo na kutabya andu mago maya kombekize chao tukala kumaanisha tukala tunamangalisi chao siele ngalisiele ko you ila andu meka in good faith sindu imwe natazi wakatambe ya kwenda ku spin nisitu maandu menda kuma onde juma umi statement na yi water down kila kinaneni weteyo tusioke bama sako yes ukawithi bape mheshimiwa Mutua ula ne minister of foreign affairs yes weka withi bagi sioneki pe andu angitaka waya na andu angita munyaka na andu angingi na tongo yingi meona sei thini wa Machakos county mena waze monene pe ishara yekwetu ni MCA yakana nitakwina Mungu mheshimiwa Mwakwere ana chairman wa chama cha Wiper anaumie the other day no ukiliti ndio Kalonzo is quiet tena kwa kweli mheshimiwa Kivutha Kibwana anayo chairman wa chama cha Wiper no ukiliti mheshimiwa Mudhama no ukiliti andu asukwithiwa makiliti maeneo kila makazi yeye juni twaamua kusupport Stephen Kalonzo Musyoka one ninaitumisia before no kwa development kulobe development the wangu pay effort geared towards ando kuka bamwe uyo naomba notozu tukwenda kwete discussion ya uo malile talida aile kwethena invitation akalea kodi kana akadi isuni yonzi ele mwe yawo ya kuforge unity lakini wazi invitation ndi aitie Wiper leaders kwa wale katu talegete aye ninge ndi kwenda kuonia mheshimiwa yeye kana kindu ki kwenda kwete cosmetic yani kana kwena mugo na maikenga Kalonzo nundu mamukenga ni kana masakuwe na mamino sakwa Kalonzo atikala ndebone ekambutatie pe mutumio na mbi ate pe musumbi umwe ngwaina andu mamukunangi ya moko ibinda yonde na matamo tapazia ugo kila kindu Raila onatapize president menya ndaro amya andu amago majo kutabia ugo nyini enda kutabia ugo pe musumbi umwe musumbi ndizizi yake FM andu make FM pengine na elezea story FM no kulilika na hizi tono ni academician musumbi uzu kala na andu mekala maimukathia na maimutabia zindu ilanze na musumbi no mundi wenze toneza musumbi ona kala tena na muthonomwe eza kumala kwiumbano monene wili lapop umela kumatu anene na andu make eza kumala kwi umbano monene muno andu mamwetele nzama utube na umala ye muthei atekete ngwa onemwe na andu ala make mababa kube mamwe musumbi suti la wikite nota Italy oneta oneka ikala tene na tene mwa musumbi ekite athei suti yangu na yika mundu kamwegeza kuma ku yandu niko kabama tu kutukwa kamwete musumbi andu ama mazio kutabia ugo ni kana ndwekite ngwa onemwe yusio kana ndini wiki yangu sisi amba ao atwawa athieki yangwa ao kandoni yukicha ndwiki cha kwenda kuona nyakano kamba yukwina mugo mwingi na kwina zino mingi muno ziendeye it's a fallacy kwina thina munene atongo yala tokomana na on a daily basis maumete kona na kona jo mutambo mheshimiwa Munuve mheshimiwa andwa ingi bio maumete kila kona na kona medis grant tusoka kwa lobby kwa development yes nundu utopic izwe mwene twauma na indi ndwiki yake akaenda kuisa kwenda kuetandu in his capacity ona ba MLOLONGO nundu ni we MCA wakwa na meeting ila wiki ya ndambeta with wa you don't know na unity ko da unity no we MCA wakwa ayi mulana now maunduma development yes nyini boja ngaipio oneka isiasa mbeto ambe kwithi wana ngwatanio ya kumanda maendeleo
nundu kicha tukwatana tumanthie usumbe ni a mirage ni kindu kina tall order kwa Kikamba ndizitona kwaje ni kindu challenging ni kindu kina vina muno usumbe kukwatikana kwa wakati owepo akakikenga lakini tukatwika yetu ukwata na jita jikethwa matuko 23 paya kwa Kalonzo yata ketha twita peta nitwe andu makanene maendeleo nyindile au onande invited lakini etha siasa igelile yo na yuyu twita nitwe tukanene yolwa siasa na tiune na yolwa undu andu maitu menanza tiune na yolwa undu andu maitu matena kiwo tiune na yolwa andu maitu matena lani peka lani kenabu kailito kati ile kilomita 21 ka connect Garissa ayu discussion isu ndipo etha tuendete kwazia Ruto temusumbe na yuyu ni twaamua kalani kau kwa kakakwatani twake dam ojite yetukane na shortage ya 5 billion shillings eka ndwigo ni kwazia ati yimaendeo nindi mokete kuwakuka with the ways kana twake dam athukumi mateo thukuma mundu 5 billion itebo konza city na thukumana kindu kitwa EPCF ni engineering construction financing and procurement EPCF mbeza funded kuma Italy 40 billion ni velile no baligilo ingi twende tukalobi kwa musumbe nikana tukwati ingi ile neka horizontal infrastructure okay ko twende kwitha tine na nyati atongo ya mheshimiwa Kalonzo, mheshimiwa Muthama, mheshimiwa Gavotha, mheshimiwa Musela, tiala big shots, mheshimiwa Ngilo, magavana tatu, masenators wonde, makazi atienda kwithwa na forum pandu betu Estonia. Tikanene ni yolua maendeleo mamu Ûkamba, tikanene ni yolua Nza, tikanene ni yolua Wini, tikanene ni yolua Kivu, tikanene ni yolua Konza City, tikanene ni yolua Twake Dam. With the one twambia kukwata mwelekeo ula correct wa kuteria ndo maitu. All right. Hizo point zia kuminia nayo na nimuvya muno Malile Bwana FM ni wethukisia na twivo nondo ni weta kuma vinda yasa kuma twambia kumbe wezi twambia kumbe naku na niwe wandi wera kindu kimo no cha maendeleo na ni mutembe ni ndembe anga okundu kungi na ngono ndo gwilie na ngasio kwa kwitonga tembe pia ngono ndo gwilie male no kuweta kana yukeka atongo yazo maitu yuge katwa mboma anda ngwatanîo ya uyu manda maendeleo kini jo kitonya kwitha kiteria FM wasio ndo baili nukuona atongo maitu tamaro na kwikalande on the alanyuve na alamate yanyuve muno a top leaders maleno wa maweta masitwa mo na kila mundu no mesi nukuona beno tonyi wamo kwikalande na kothi kula kwi musumbe nondo onatwalea onatwekata nitwezi nesa ndinambo mina Malile nitwezi nesa kana nombe ya baya state house kana basi lekali nene pekindu na kindu kiu kikathea peundu gitonyothea kikatethia Akamba no rizino kithea akondo kungi kikathio kungi na Akamba no choka labda choka okini no kuona ima tonyo kwata kana maka lobby for development asante yue ondumwe nienda one na yolwa sindu ile yu ngwatanîo ezu dakela kende yo kambani kwetha kukilangitie banini pekindu kimwe pekindu kikuoneka na chocho kikuoneka ni chao nenda ndabye musyaisya na mwithikisya kana yebe kindu ne wetete ba ayuni kiketa kuoneka ateima Azimio na ateima UDA alame Ûkamba na mata vizio kindu kimwe na no kupatuongeleza na mata vizio dundu alame Azimio mutongoi wa Azimio yo ndeo baro wa Raila Odinga na alama ati Kenya Kwanza mutongoi wa Kenya Kwanza William Ruto nina mata vizio kana oteilie tikwete kunene ya kila mundu ngale kwela uwe ala maonje na githito kingi na mayazia ithiete mazi miona te ukinoka bana tienda onena na andu ala ma UDA kana ma Kenya Kwanza na langi maonje na githito kingi mayazia kana ithiete ma Kenya Kwanza tienda onena na andu ma Azimio lakini no manu mbemwe yupe kindu ngwatie kuona neta makete ochona
netha maichene ne anda majone yes ati mutongo wa Azimio na mutongo wa Kenya Kwanza ukamakete ya nesa metho ni umana ni makwete onena Very good. ukamakete onesa metho kamea wena ni kwanzisi Very good. ni umana ni makwete onena na kondu wau yu Akamba nindi yumaile kwikalata maina baambililo wayema makula nyati wonena ni utonothelata na unena ni ozu kutuika wibaya yata ko mainena sindu ile ingi manene ondusu nundu pekindu kitonotokea kibwao kingi chethiwe binda thingi kiliati nundu Akamba kwa wingi twazio meongo moza na itano yulwa yana kwa nundu uzakwanyu nekiwe itunoni manengaleko ya Azimio niyo mengole na itano manengaleko ya Kenya Kwanza alama na kunikura tutaleta za kule na kunikura yu no usio elame kweza kwikalande makula nyati ya tongo ya meonena meli mutongo iwitu itawa Kalonzo wa Musyoka na Akamba matona kwisa kumya muthena ata nundu atongo yawa makete ya nesa ni peki ndu makwete onena thila twewie mazia mwanaza aungamye maandamano ake ndatika zithela Mwanza mwanaza umelana ake achena ungamye maandamano atongo yasu MAITû nangi mo mai uthaithine ko muthenoso yes andu ala matawa ne ko uthaithine meana ata ele na bai mundu aizo manona yute ileba akamana kwa uwo ukethera ndo none na akakuya nondo moene ne malile maize mayako mana azan nye nundu nye malile nye yuchuna na tinye nene nye bai nundu nye bai bandu nye na mona nye taefe mona na yu no seo Akamba ni ona tamakweto mana kindu na make mana makambia kwa siati yukindu gikitenezo twithia na kutumisia nundu chaende yukende ni gikitotha kuumisia muno yunusi yote kambi yai tika sioka ngoba nini na tirika la bambelo ya matambi okulani cyo kindu gikathiu chumia muthia na ata na ni kindu kimwe ngona Akamba ni majonete nundu ogwa mundu lo siasia nundu tho sisi odoketi ya odoketi lotna nengiwe ondu zilie ondu siende na nyingi peke tukimandi kitenezo ongelea na ni kwatia mundu ya serikali ndo kuongelezia nisisia yani ulumu wa CS yani undu CS wona amekinie nyine ona mateneza kwikinia huo ndi manani mezo kwikinia kana bende wowe okay undumwe muzumbe lotwe nake yes ni mutongo yumwe wenda withi ondu sindu siendete mukinelete wa mwene na tibi na kwithia no tona kwithia ithenge yao kwithia no thenge muno kwithia masiesa ingi mai kuoneka ni wo kuoneka muno na ti uvugu nu ningi nake no musumbe wambe na yuko uzunundu wambe mukamba yu kwazo mekindu chundu kende na tekulia utongo iwitu wo Kamba wo ula we Kalonzo wa Musyoka uketha WILLIE na namba ya keli namo atongo yala mengale kwezu ya Kenya Kwanza thila une na niona woto na kwitha wendeze na iwe bado muthie woto na kwitha WILLIE ata nitailo kwata na timanthe maendeyo itailo kwata na timanthe maendeyo ndio kwa no kwata maendeyo muno tukwata maendeyo muno na kangure akane tabia mukamba ndumwe ula niwo wago ona timu bakati gethwa tu serikali ona timu bakati gethwa kwanza twakwatie serikali mbako nijo gwewe munini wa muzumbe ayekala ililikanyando ugwa ayekala enenu ni kana withe alameza maili ende makwete kwizilia inete enda uka taiwe kindu yani ni wa matele mietene lakini malelo hotele matene maeloli kwenzebe nundu nienda kutabizia ba uneni umwe wa Yesu we Luka 15 wa mwana ke mama paya ndwele ba maele tuobo manolo na tuwa musi no la waendi ula waendia na ngamali la onesi yosioka nonokie
eke wamboka nene na hava kwa musi na kundu wa ona ulota kuna kula nendo kutapio na mundu ulota kuna kula pesa witha no wina lato la munenange na yu kwangelekani wethukizia undu tukweta onena yulwa bill yu gete ya finance bill wethukizia undu wa Kenya manenete ikundi zikiwathukanio nukuiwa munango waziola ukuiwika muno ni wakwaje yedita tienda thiliu kethe batoneka yune utavia nesa ethewa executive finance bill wene ko ithuru ni maile kuokea ayumbe meki babukanyo na andwama kikundi kimwe cha ile kuokewa na kikweto mambo muno higela cha waipa ko yipo ni juja waipa ni kana makulwe mane no kwanda yai no musije imaile kwaje ndwambe unatetene to sisi mbili yeah iti kwenda ne musisi Ûkamba yes na pe advantage mongwenda ni waita kana numelele uma lukite ukekalia tongo ima Kenya baandi ukakulia hii umutongo iloro na ku State House nendo nenge atongo ima Kenya 10 atona ku State House makalika mundu akatheja keo jesu ile bange itino kona theku ikatheja kwoko na ibita ile State House yaje ni ukita kuona muzumbe atakulwa kana nena wewe na appointment ni utavia list yoko bikabana mbaita nikuwe mu Ûkamba fulani awe roba na mu Ûkamba loto no wetwa bu endo kutavia no etawa Steven Kalonzo wa Musyoka tine puso kwithwa tina mutongo wa muthembozu ukethia na kipegendo mheshimiwa Ruto Muzumbe na mheshimiwa Raila manene yemindoni pa mathikoni la mathiko me Nyandarua mana izati mni kwate mheshimiwa Raila ni wanaambia je Ruto ni mwizi na itize ne pio na niwo na Ruto glaje na dinga na gene mwizi ni kweli tunaweza pio yue hata kuyazu ni mese ne pio na nenda ukutapia ona kwa wingi maimanda na cia appointment kwa gatone bege no gwetu nene manena na ine monie ma kolo kabu nena manena udu nena ma kolo kabu mogie kazarani iyo nimoka maje ize methe bana ta ujero na maitha waneza ethati nona nai ndona nai itenda mono kazarani ngi mego o mele yes na nini na cia isi undu itinge na bikie mathikone azu na yethe ya Muzumbe ile ndi na munini wa Muzumbe ile ndi na tinda ya thika o ya thika gete munini Muzumbe na Muzumbe Ûkamba aikethia na munini wa Muzumbe Ûkamba aikethia nye na MALILE na NDWIKI na ERASTUS na asia ize ingitila isi mundu kweko athipa wethe Muzumbe no ailibu ona NDWIKI umukethe nundu enda kwisi ateo tine buzo thimwe kana twina mutongo yumwe utonone na level izu ateo kulwa nuo na kundu au tikamwe we unit ambaye chamambe tikulanye lo kila kiukaiya sindu ba yathwa damu ni chau siku weta endeye yutienda tirali na kuyu ithe memorandum tiandike na ti unenga we memorandum na udita MALILE nuizo ka wete akibwana no udita angilu itandwa la mukwenda muntu ya memorandum ya Ûkamba alright ni utavia neza wewe atwa nena na wewe atakwata kila tekwenda alright ateo twetikila kwiwa kawaya no mutongo wa Ûkamba na bena kingi bikinili tutomolea kuona neza asante timu vya bwana FM ndo mala neza na inde yu muyamba ikira koma pa waini ndana mala neza nienda kuthibara we mwene inde yuna ketwibwe wasia wake munge file no ila baadaye mboto amwena ndana mala neza bwana MALILE umesia wau kwati ya bwana NDWIKI nikenda twambe kwithukizia nake mwene ndi wasia wake asia tukisethia twine na tuitioka ana mwenda of course na ngotwitha wana ndo mwene ndi nende musese ni muvya muno akethani ndo atonyete kumbini ya siasa twambi yote nange nitusongete twinenese yulu wa ngwatanio Kûmantha ngwatanio ya Ûteti Ûkamba twayaze yevo twiko mimanda wani ko mimanda na niyo twende no manda na niyo twende na kunena nesiana nondo ngora bizetu ya Ûkamba no nginya tukanena nese yulu wa ile mbeta yutu Ûkamba nondo atongwela mevo baby ndeka habika metha matebo na no withi wenye kana we kana meba no mumaketha me atongo kana maiwetwa mesa nesi yulu wa yulu
ya utongwe niwe wa bwana FM ayasia Ûkamba twina ivuso ya kwithwa na mutongwe muna ukuwetwa mesa nisu ya yulo ku atongwe yesu no methe matewe binda yukite na yutwa ya mako seo bya musingi kwitene maondo limatona witha matesa sawa ku ete woni yu na nienda kuambia na simu homo nenda ambia na simu na nienda omonenga namba ya simu andu ma radio nini mwathie nini se ve mashambi genge ma radio Mutongo FM makwenda kuguna simu imwe kwa imwe na namba ya simu ni noti muonza kenda nyanya muonza noti 0799870066 isu ni ya Safaricom Airtel 0753986233 noti muonza 5 kenda nyanya 3 andika simu isu akana andika namba ya simu bandu kuna simu yu imwe kwa imwe nienda kosa simu sienyu niwe wase wenyu ulo nenda nyoma thanyani wa umunde wako na simu these wase wa TV kana radio yaku na noma kosa simu ni soma mautomani na nitha ndiambia na Facebook Mutongo TV Mutongo FM page yako ni ERASTUS kitoko kwanza mwenda like page na weti automani wa kuvautwe live na then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official na ili tatu kenda imwe tano namba automani mukuve vatende vi na Twitter @Mutongo TV ke @ERASTUS kitoko kanini nengelele simu yambe nenda kuambia na simu nikenda kusaidhia nina soma mautomani. Hello Mutongo. Nienena nao mbongelele wasia. Nena mukunga kwa mumo. Nienena nao. Winena na mukunga kuma kwa mumo. Karibu sana. Kwa mbondo ambapo ngiatongo ya kumo vya vyo. Nenda kwa mbongo ka FM. Ndio towane na mbio. Iwa kutipa atongo yinatonga mamego kuwa na ngwa wanda. Oto kumu ya tie kujio kamba. Na bijo kama makonye. Nenda kwa kutupa na kwa mujuko ya indade ikule ngejene kwa na itapamu. Na tuyoke jombe dia kwa. Ati kama sasa ige tambai tu dia hapa. Kila ndo mataje ni kumea. Kwa wote kwa mwanzo ndio watu menga. Lakini nimeka la menga leko ile. Nikuitia ila makwa na kwa kiako ka sikio ndio ile Mutongo mkuru tambola likasema pale. Kwa mataje ni kwa ile kwa ndio lakini kisa kwa na ngwa awanda. Yes. Sisi tu kama kuna kingi makulia. Wala mtindo wake ni kwa kondo Ûkamba. Niki ila mundu wanenga Ûkamba wanenga mwana amen. Kuko la akelo mona kalongo vidwa kino kwa kalongo ngwa nyeni mata je kini kwa kana so anjo mwa ne ni mustiki to wate kwa asante ni movie yangu no sungiwa nenge simu ya Kelly niendosa simu 5 kana no watonge langi. Hello Mutongo. Hello nienena nao ne wasemba nengeonge. Hello Mutongo. Nienena nao. Ndio kuiwa na sambo ongelea wasia. Ongela wasia tafadhali. Urena Steven Kinagoni. Steven karibu. Bwana FM bwana anaweza mno. Kwa sisi na Mutongo iwao luto na okoa pekee kachua. Bata peke nukibacha chamogo tumatwa magu. Kinga tena ke. Na pia nimebandi mwangu ngalawa. I don't know why they kala maisha sima kwingwa tete kuya mundu mungu bayo lo. Yes. Mundu kabisectura bayo lo. Na pende to natu mungu roba iso Yes. Kana ngala ni waya kakuja. Ni najene wine no. Yes, nona neni. Ngala ni waya kakuja. Na kivuba ni one of the yani katika atongo Ûkamba. Yes. Ena mwetu kisi rinda yemwe kipati no hapa ni bora na au yake singa kindi kozi na kumko binadamu ikoma. Yuli kana mwaka hivi. Wadi watu meye moki maisha ka angazimo tuano kukua kalonzo no kalonzo lakini kibuba haisi chumi
tendenge ya nzamba abe tutwa kuye tuliwa wakati mundu ya nzamba ne ukaje tuwetewa tutwa kuye tuman voice of the journey itungo kwa wakati so ile ukabenga kuye yes ya nzambe kengo tena binaeleza isi akuye chikatwika kama ndenge ya nzamba ikatike mukatikacho na yuo iwo so tiunze ka digital chekana mali stake chikalonzo binda yadi kama tali stake wa tatongo mundu lo kuje kalonzo na kulo katikokupya okay okay ni tu ndina abuti ya mundu katika atongo wasime studio ningo mali stake cha tongo but I know more about politics. Nizio mundu nizio mundu tikasi nizio mundu tingwatezi nyanza baba akembwate kutudu muda hao kuambo muraila kama bambo na maika sasa mundu kuhizu kuna kama nisi kuhizu zaidi na kingpin ya za uru na umalia hili okay ayingwa yibaba yiwangu na the working kingpin wa mundu ndo kuhizu ya pia sana kunena kuhizu kulega alright we mina you wa akembwa ejere maki yo mina mbizi okay Sio kusoma la ngo kwa na wenda ati bana nano kwa na kuja na binani akina ibali awatoshi mbona uno mmoja mmoja tanuza kwa hiyo ajao mundu kaza uone wewe tanuza kwa mbe atawe tambe zuri tuomeka okay aya we mozezi ozwe na utomani mwasa ende ne kwatia ndeto siake ne siabatana ne boni wake no ne ngonda yamuno aya madam kanini nenga simu ya katatu ya wazemba ndo nenge ongene simu ni ainge mono elo mutongo ni nenda nao nena Gideon umetewa adriva masako karibu eteboni kane kudio nene na woni maete nya siati Alo? Nengo kweuga endea. Ni aziati. Nona utongo yuo kamba. Yes. Itumanzi devinda ya sama. Na ikana utongo yuo ngame. Kuongela wazia ni wambe ya kodi ndiwe. Ikana utongo yuo ngame. No, atongo yula maimanyube. Alama bana umye vinda gila atongo yange manaliki. Oda. Yes. Bengiro. Na vile mutua na mundu wote nakumba nyandu azika not mugo wone ki Ûkamba umwengiro ikana mambe kuikala nzima kisi ibyabala ya endele kando ikana tuambie kuanika yes mutua na andu make mamwatia kiboto na andu make mamwatia yes ngiro na andu make mamwatia na yu wana kwa inakwazia wetu Kûmantha andu amatambite unena kwikezo iba ikana momba na 3 mungu aita andu make na kwa kweta andu make na kwa andu make kana meta kalonzo mukati yes mamutavye neza bala kwa idi yani ba ikana ajunga abana yachibo oyu izyo kechongelela ba yes ikatuma ne mugo Ûkamba alright nindiri ya mono mangino wazu ni movia muno alright haya nenge simu yakana nenda simu itano hello mutongoi haya pole sana hello mutongoi ni nena nao hello mutongoi wiki 7 ni nena nao unena Kilonzo mwende Kilonzo kuma mwingi karibu sana Waki nina kuma kikoni andaki utames pole sana Kilonzo iki ya credit yangu kainge masangi hello mutongoi
wako nasi munena tosovya masa enda simuile nikenda nisome motomani. Hello Mutongoi. Hello. Ninena nao. Ninena na James Kioko wa 1-3. James Kioko kuma 1-3 Nairobi, karibu. Nimefikizio neni wewe na ni mtio. Lakini atonga yazi na matatu sala eleme na woni na maoni nasema ni Ûkamba. Ina maendeleo alafu watu ndio Ûkamba. Ngata nianzia na maendeleo lakini wewe Mutongo idai na sengane Mutongo yora ndio asia aibandu Ûkamba maendeleo kama kaumilela. Ila na yoto unatani ayasia ina wala unibu ambeza pake yani zini taweta mwake sisi Mutongo ina ndola weba ena woni na kutoa makende. Okay. Kwa hiyo ni Mutongo yata eba oja kama kwa hiyo ndo makomilela no kosongi ende. Yes. Asante. Aya naende hazime mawoni make ta mundu yolo awone nani ya kila mundu ela mawoni make. Aya tuanze simu ya muthia kanini. Hello Mutongoi. Hello. Ando Mutongo. Ninena nao. Ninena na Kilonzo ni mwaka ingi kana ni Kilonzo ngi uyo. Mwaka ingi. Kali uyo gombene. Uyazi hata yu endea. Niacha ndo asumi ni mambo ya kuone. Mabiko na ndo asumi ni mekele. Natambaya Ûkamba tuende kubanga. Ndo wakija Kalonzo notawe ya munene wa Ûkamba. Na Kalonzo nene ngwenda ya. Oile MLOLONGO. Sasa ndio kila mundu kama mwanina kwa Kalonzo mabofu. Kalonzo ni kidogo. Hiyo ngoma yani. Okay, asante Kilonzo. Haya, kenda ni munongale kwa sia mwingi. Alright, kanini? Nienda wambe kuungamilia simu bau namba osoma motomani nemo vya muno baithio ndo masimu mwako na sindo nesa yuko na yu mwako no together twi sawa ona bana FM no kwitikala kana mwako na sindo nesa na bwana MALILE na bwana NDWIKI. Aya yituke ndini wa mtandao kanambie na Facebook kwa mituki Facebook ni Mutongoi TV tumaotomani waku OU tu live ndini wa Mutongoi TV Facebook Mutongoi FM na page ya ERASTUS kitu kwanza mo YouTube inukite okomituki. Tuambie na Muro Julius wali kile tena yasetu Ivande ni mwana NZOMO Asante Joseph ya ERASTUS NZOMO ati data ovo waku vo studio ngedesia tongo ya sumo no tuivama ke7 ni CIC ni Tuda Mombasa 001 Kennedy Chale Livondo mwene ya ERASTUS ngedesia anene asu ndavesia na wenda besia manzo kana ando mama kuweni netwewa muyo oka ikumbini na uitavya MALILE ati makinya makivudha mosiokie mosi na indi manzo twanena ningwezo omutavya manzo Germany indi oka ningo muvikisi otomani Samson Musioka Islands Nairobi netwalika ikumbini nina inyawasiana onake anaisie ndaka kwa makwenda ikumbia ziasa nimo vyapo Samson Musioka da shabiki ya kumbini ni ngona ni wongelile shabiki ongepo mwandu wake mutavya pe Mother's Day Kelly Kioko Vincent ya senga kwa Siamboni West Asante Steve Ngene ERASTUS na Tongwe Ngwatanîo ndi Syoka Ûkamba vena kivuthia kimena na mundu aumia woni wa Ûkamba uvathukanu na alameva kuvena mheshimiwa Kalonzo na Wiper uyithia nde kwithukiwa onethwa na ndeto itethia mbai Paul Jackson yasiati niki kibwana utamutavya Kalonzo kana utamutavya Kalonzo kana nde mwekisia tokala kwetene amutavya oyu ni siasa nene munosia kibwana kwa sia ou enda akethiwa vandu vamwe na Kalonzo 2027 ni Paul Jackson kutoka Kitui Central Mulango ningwati mwamwelewa asia kunena kwa oyu ti genuine Frederick Motiso ERASTUS wati ndata nesa ngedesia tongo yasu na wimatavya kana ilato
kanana siasa cia kuvwana na kwiyenda ene niwo tukethiwa na ngwatanio ta Akamba ngelese mweshi ndwiki na ndumwe ya ithi andu ma mulolongo SYOKIMAU tuyenda maendeo usuetwa wa Frederick Mutiso secretary wa mbunge ya makutano ni muvea sana. Justice Makau Kilonzo Akamba ni mailite kukwatana na mainena na wasia umwe na maimu kwatamba ukalonzo wa Musyoka kosa usumbi mwakani wa ngili ile 2027 raida 2027 akasia Kalonzo tosha na mbai iyosa usumbi kwau ateti ala angi mayeke kuvua Kalonzo maseovyo masitwa mo na mayete weki otene nikana meithi wakindu nikisiwa Kalonzo osa usumbi 2027. Utumani wa Isaac Mongoti na kiasi Akamba komenda na kuimana ni DNA undu kalenjini me DNA ya kusemba ya Akamba ni keima wako na muno wako na muno anyway sawa Isaac Mongoti Isaac Mongoti kemenye Kenya yazia malile mwanake malile tugezewa malile mwanake baikendo kunena positive ngale ya mukamba. Okay haya tuke kwa okay bao na positive haya na ndio si woni wake we onu na ndio FM volume uko sawa. Haya Samson Musyoka FM matuongelele oingi umatavie waipa necho chama cha Akamba ala ainge na mutongoi ula utonya kwethukiwa ni musumbe ni His Excellency Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka oyuva yi mutongoi ungi Ûkamba utonya kwiania ikiatu ni changombau isu yitu. Alex Chambe yase rasa skethia aume asumu no na uikulia FM ati Raila na Ruto methia vekindu matuvithite taithi Akamba. Haya FM anagetinia ende no ku elaborate na ikinene akende ni Samuel Mumo akasieti Ruto na Raila wako pamoja ni wananchi wanaumia shida Kalonzo ni ya Kalonzo pia si woni wake. Tuke kwa mundu unaitwa Molo Julius FM na Daniel kona okay kuwe kule ole akona atongo yao nde Ûkamba niki ukameka liande ukamonia nde na mainena na wasiomwe ozu asyu FM mbani Akamba nako. Aya thanks mheshimiwa Malile for the wisdom in you usune uwo usetwa Benjamin Molinge maoni metha kibotokanya ni wewe Malile. Aya Anthony Muthiani Malile, you should be optimistic as a leader. Honorable Benjamin Mulandi Ûkamba we only strongly behind Stephen Kalonzo Musyoka nye ni WILLIE. Okay, Honorable Keluma MCA wa ward ya Mutonguni mheshimiwa netu Kolondo tunawetie na Simoni Samson Musyoka sawa nasoma utumani wako muno katuke kwa Honorable John Kesangao uzimwese no mbage na hiyo mudanya waru tuazie kwazia na hii mbake ni gani na sio ile kani soma utumani wa muthia wa mbake nikaenda ni YouTube Erastus, I told you Raila Odinga will one day surprise His Excellency Kalonzo Musyoka and his followers. Now, watch this space. Raila has moved on and is not turning back. Kambas have been dumped out of government once again. Get this here to me, Asu. Also, also ni mheshimiwa former MCA wa yata kwa vonza ni mundu we kumbi ni ukanga ikumbini makedi muno nezo yingala kwa sia Mombasa na wendete wakindo cha Mombasa na kumheshimiwa tizawa haya asante tuke ngale kwa neno ingia YouTube kwa mituke nondo mawatufani ni maingie kuwe wene moso mwa kutafadhali nundekea enda tusoma mawatufani kwa mituke ni saa 5:30 nikenda tusioka palabe ya tongoi uvige na kusongi wa makulu maku haya kwa mituke munyao ya Akamba tosile kimwe UDA baikendo ni 11 they watching from Mogadishu Mogadishu Ethiopia Somalia yes Addis Ababa neo Ethiopia
mwana wa Mogadishu ndaye mao sisi kwa asante muno munyao na indi akazi wakingi akazeva imundu umenete Raila onake no kiongozi tena wa kutengemewa Steven Ngila ya FM vanga atongo Ûkamba Konza Media TV ya tuned muvya muno na TV ngizi ya mutongo Titas kivui akamba toilete ukwatana tene nondo kasoni kala kamuka tene ke kosa kendo kaya chakele Mr. ERASTUS atongwe asuma kunite siendo nesa piu ni va Nyeri County. Asante sana magere muno ngalikosea Nyeri. Munyao FM you have given good advice. Emelo tutor writer mwana wetu tutor na ne writer. Asiati tribalism ikathela indi twende ya UFM ukweta. The advice is given about respecting fellow tribesmen should be applied to all Kenyans, not just Kamba leaders. Okay? Tuke kwa nisomete mautumani ma YouTube ketha ndu so subscribe by the way mutie tina muno channel cha Mutongo TV YouTube Mutongo TV Stock FM official 53k subscribers ongela ya guvu oyituonena ketha ndu subscribe tuke kwa mundu ukwitwa Alfred Masai ERASTUS thina wa Ûkamba ni ndongo ila nene ya akamba nundu okitana ciana ciake ila nini kiuteti vandu va kwikwatania usiasia dena ni SKM okitana alame ungu wake kana ala nini kwake Patrick Muli akana Patrick Mailo pole ERASTUS ngewa ya vomwe na vayetwa ikatusia Ûkamba thenani okay Mugo Dennis Kalonzo Desa kwika undu atena Raila na Raila ndenda Kalonzo kwika maundu make Raila apana muoga Kalonzo eka utumeka nai na niwe yetekelile okay nake Samuel Kitheka FM anena nesa view indi usuwe na green ndekwenda Ûkamba nesa green ni mheshimiwa Malile haya mailo okay NZOMO tumadwa ku tafadhali kanesome wa mundu ngi Fred Kimotiso ERASTUS ngeresia tongo yasu omonde FM akunire sindo nesa nda haya January zingemu suwa ola tute kulia vala tiendete tambai no wo twe kwa atake vela tu cha usumbe tute kulia okay aya wamuthia YouTube ni Kevin Bahati Malile anenge Kalonzo nda ya na nina munengi kula 2022 mundu onenge kula na yazi wende yunda kaona wengi we kana shambiki mawoni mo shambiki dhaoni wake ninyi ngwenda kuteke nendra mbele vala FM biki no nokita kwaku inenge chowe mwenende of course apeka reaction yo kama kwanda teka ile egenda omonde twethiu mundu wawe tekendo cha twake na mbie nake kwanza nikanuke kwa FM pe mundu waze kana kila nawe ta chatho wake ni respondia to undu ndwiki naweta kana atimiradi nyitu jende nesa undu akwitho atongoi ni maende na kulobi mbesa siume kwa national government anaweta ila wazu kana twake ndiende ouaweta kwa uzu ndio na opinion yake no nzio na ngaya mwathime bwana bwana FM no mheshimiwa tuyoka tukupika bala twetu nabika ni anaweta yolwa ai twailite kwithwa tobete laini tina Kalonzo na tika why that was a statement tambai ayu ningwenda tweleano kana batu na serikali atuna opposition the work president ni waka masako na asia nyita serikali nienda kucommunicate ya through chano chako cha serikali ni kanando makweni masaku na market with the nimethe wana chano chuchu ki open ethani mekwenda maendeleo na hii chano ni kawaya iba yondo FM na gu otoya chano chuchu twekana nacho tudi chano ni cho pinzani mundu twesela chano ni cho pinzani utomani wito ndio bika na ni kana yu ni kana tosio kikendo ni kitu twethe watu i discuss mono yu nienda kutaria Ûkamba ndeo mubitha numbers sito iye kwitekelia koso sumbe tete na partnership na community ile ingi Raila na Kalonzo
ni mane na ngwatanio ngwatanio icio niyo ya Mudavadi niyo ya Wetangula niyo ya Martha Karua Mudavadi auma athi na andu make ma Western Kenya mundu wetwa Wetangula auma a backup kila Mudavadi wa weti mundu wetwa Raila body language yake na nini na kutapia tutambite kulika ndini wa studio eno gakwia kana mundu wetwa Raila na Uhuru wa Kenyatta taundu mesene nondo su mesene nuna atumie Kalonzo aandika balua atiitie maendeleo atiitie ni kwati bya Ruto and Raila ni nasi Raila na mundu wetwa Uhuru ni mana komaniye pandu wetwa UAE na ma komana ila mana komani kila maneki yulua maandamano mundu wetwa Steven Kalonzo amusioka wethi anda na informed na esoma na baadaye lakini kendo na mana niwo waandikie balua aitie kuyithiwa na maandamano tuyatia bipartisan talks na kwambia kwithwa na cracks thini wa Azimio One Kenya Alliance cracks isu no si iseiye mulogo wetwa Raila athi Nyandarua Kalonzo atepo no si iseiye mulogo wetwa Raila au menyandarua oke bandu betwa nya stadium oke kujoin Kasarani oke kujoin mundu kwetwa president no si iseiyo mundu president atinde na Raila na sindle meunena sio nde Kalonzo ndepo na ni si iseiye Kalonzo ete umbano yata matuko mengole athandatu nundu be statement kwenda kuma yata lakini siasa onungu sielewa umbano wa yata uendeka usukume Raila nikana mazioke ngimekale ndina mundu Kalonzo undu Kalonzo mundu wa petanga kindu kitawa Raila Kalonzo ndepo usini go ukweli na ndepo hata ukilawe Kalonzo wa Musyoka ete maandamano next Tuesday pandu beta wa ilobi na ethi enda na enoko na ndwiki na ni matono kwithwa matena andu ingi muno maumethukisia ona ni matono leo kuna tear gas nunda kwithwa tear gas yende ka bandu bena wingi yuko kitumi kuni ngwenda uelewe pate yo nena tipembelese andu tiyo nena titani byandu tinena ugo ni kana Ûkamba atena laini wa numbers ona tukeke ngata miaka nenda miaka rudi tisotopwa agenda ya mwisho ni yumara mulo wetwa Mheshimiwa Kalonzo ndio kaba ndio kite nuko mu discuss ato ni ukite nundu akwetha tienda ku discuss issues inenange mbe wake lakini undo taete agenda tesa ku narrow down tabika palawe niendo kia Kalonzo ndena problem ni munoni report inaumia ya auditor yekwazekana wono kwatite pension ya more than 300 million thina ma MCA yake lo mona ndwiki noni omunenga ngili 10 kila muthia mwi ma MCA make ninge muno chama iningi chama chawe panu chama ni mwene tutokwatene ma MP kila MP no kunenga ngili 50 kila muthia mwi kwa uwe no kukwata over 2 million kuma kwa ndo ala elected kwa 2027 yakazi ite kibila cho sumbe na isa kwe wandwangi aende anakwata musala na kuwe wipumusi okuna moko oyazia nyene waite Kalonzo wondu ebete fizi lelo lawe zilani muthuku nukwenda lami nukwenda gucha bwaga weke irrigation kana ambie kwema nukwenda konza city nikana cia naza kuzia ndikwa bubu na yuwe bumuzi yazia waite ajo waite amaendeo na MZL correct tailete kwa advise Ûkamba ni ya ngwatanîo ya kumanda maendeo ti ngwatanîo ya kuthaitha mundu. Alright, asante sana bwana Malile. Bwana FM chuo tuke kwaku twe react yolwa pe mwene ndebe ukulilie ile tukwasia tukwatane vamwe ainangana ngala ya 2022 pe ngale kwemwe inethiwe ya sinda na kuya kamba mana iku ase twakwatana ithi onthe kabina kala ngale kwel imwe ka sinda no twengale kwemwe twemo sinda teyathala together twithi ata femu no songe muzezi osuwe songe makuli alangi undu ambe nethukicia mawoni ma ciaisha na thukicia maitu na nena mubea nundu akwirwa nimekuona ochenyi katika kila ngweta na ndio ndina bado wakwinene monne momethukici na yu ela tuweto bo wangwa ni kwati na neno nduzu nesa na asiati nundu meya wala tunayekingile na 10 nina nengi andu tashukulika siamani sio teti ila mekwenda abayi mundu wiso moya wilika jamani kina lasi yes na asiati
kila mundu anewotha ciole kachama kilokwe kila tukwenda kwitunganga ni twaunga makitaani ta tongo ukethia pa yundungi ngwetie kirukabana eka kukaba mali na itukwenda twambie kwifundisha na kitwaile kwifundisha kwanza yute yela numalukile njumaluka kwanza male nukwiwe alala kitu kitenda kuambia kutunga kulala kwa kuta atongo ini kutenda utunga kwaya ati none yagwe bandu no kwaya ni pata na keta kulala kwa kundi kwetu kwenda kutunganga kasi ati niti kwenda nundu nye ninipe undumwe nisi mheshimiwa Kawaya ni mutongoi katika kilio kila chake uwe na ni molote ona ni musumbiyu kutwika nabangithi chama kila cha UDA kina ina 25 yulwayana pa Ûkamba na molote ni munenge wiyosu anengwe ndayela yake saa ilo kwete kuteja wiyosu anengwe ndayela yake saa ilo kwete kuteja wiyosu ateo nundu wapata onake Kawaya mheshimiwa ondo ne mheshimiwa omonde ukakulia Kawaya we UDA kigibini wa Ûkamba no nenda kutavya neza ona ndazitazita wewe watavya kwa kigibini wa Ûkamba ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nini sia munengere ndaya yanu ona Kawaya mutongo na kila ngweta Kawaya anengwa uya wake wa kutwika mwandiki wa chama cha UDA ose mwana osuku kuna wiola wanewa lakini ndakausonjo twike ni uya wako bwa mheshimiwa Kalonzo okay kila ngwena Kawaya ose wiola wake na isonga mbe na Kalonzo na ake ni mutongo wa Ûkamba ndakabwa Kawaya anenge Kawaya mwana la wake wa uteje chu nengetwe nunu ni cho nengeto kuteje ile design ya tulatu thengetwa ke bwana tuthengetwa ke bwana tunewa tu wala muzia iza waidu tuthengetwa ke bwana tunewa mwana twende na disia kwenda kwenda twende na kuuyo kujuni kwetwa kuuya ni Ûkamba twende na kuuyo kujuni tunewa mwana undulonge pe muzia iza newa akulia hiyo ano zote kama musungea na ina ilo musungea nundu pesa ni kalante katika maundu ma strategy yes mo atongo imauma Kalonzo Musyoka niki pe mutongo pe musyeje ni kwaje musyeje kana mwithu kwiji wa ngengeni makola liao mama mauma niki nenda kutapia undu nuto no mando tongo ikwanze yake badukani nenda kutapia nzema yo mando tongo nito ngutha sio yulu 5 kati 5 mpaka 10 penzie mwetu mikana ya kumando tongo na andu mendo mando tongo yungendo mando tongo pa kwa ndwiki pa ya kwa ndwiki pa MLOLONGO kwa MCA ndwiki undu wambe namba kuibu MLOLONGO ngamba kwanangia ngamando ngwanangia ndwiki izitwa kabisa na ngimunene azinuthuku muno nikana undu wambe nambe kwambata mbike kiwango kiuge ndwiki nikana yuthi andu nimambia ukulania hii babe muntu wiye kuuma ndwiki yu andu ingi mambe ya engone ya kuuma okay mambe ya ona ni kwati ni wonete ona sindwiza omanda wati ona ini mo kambani ukona mayambe ya kuma ngale kweno ya muumano kana kibuthya lakini muno mambe ya muumano kana ogewe ya ngenda umyangania nakangania ndio ni yakukaniti angalia ndo mukuna yo ando mambe ya kunene ya Kalonzo Musyoka kana makwate masoma withie mundu ni wakwata kindu kyo wetaniwa nacho nundu Kalonzo Musyoka ni topic nene Ûkamba yo ando mamyambe ya ni kana withie ni mamiete na ne yatwika topic nene ya Ûkamba ninegwa mawoni ma asiaizia na edukizia ma asia FM amande undu ukwendea na kukwatania akamba nye mbe yuniba nundu tina mwana wako ne kabisa ndikaola na ndikaeka utumandu isaya na ndikaola nundu nyebe unduma nisi akamba no makwata ti lazima tika neno nduma ugona utizia asia thoni maituba yake imani moga ukewa amana ende sindu sike badukanyo lakini izi zobi kazazi akuamwa undu mauzu no kuuzu maendeyo mo lazima unga mama katika okindu kimwe na mayaje nzia yitu neno noyona pakube wanda bako nelaba na mayikwata kelame kwenda yuko kwitha na mawoni me kivathuka no ndu usio all right ateo hindi sia bikasa azi akukula nyai
kindu kila tikwenda na ti uchenda muno na ti uchenda kibwa hata ja lazima twela kwa siuna oti unga baba ndu amwe ati itambembe ni kandu maluke kundu ya kulwe ni musia izi omwe kana mundu ila we musumbi na itinga kana ne meo nena na patotha kutha baili ata yube kindu cha bata muno kila omwe pau ena ati yala make na no lazima akamantho ndu kumamanage muzumbe ena ati yala make na no lazima agetha imantho ndu kumamanage na itinga yena ati yala mayo na lazima agetha imantha undu yu mamanage ne katokea kana umwe katika alame kambini etinga ni mutongo waitu wetu Kalonzo Musyoka na yue ninaiwa muzia hizo ni katika muzika na mwezi kuja wacha kana nita tikweto chengwa ni kwati itapewa ni naiwa wa mheshimiwa Mbaki kamba unita ichipiu na ita serikalini peo ndo tailoma anienda kuweta Willie ati Ûkamba ndabeke ngwenda Ûkamba ose bina nacho Ûkamba utongo yulo kethwa aba Kenya waila kwetha awi mumantha na kwanza tende nambe peke ndu tikwenda kwika kutende igwima nsi kwambia kwika hata Ûkamba tazie ithieta Ûkamba kweu na kwiu tikaonga maze mutongo iwaitu na tikaonga mutongo iwaitu akananga equation na nanga equation ukewa etwa akewa hii ko katene ne kana equation yemesya kaba Ûkamba akatetheka haya Ûkamba itetheka MALILE kanga motu lakini ndimo ne mwana oyu ndamte kwa gwana mheshimiwa NDWIKI nugite ukwatanisi emwe aino ngethi ngomunenga ni cia Senator Dani Kitonga Manzo andu otumani oyu Germany ambe amukethe tukendeke muno aende na kusia isi yakumbe kwesela YouTube Zunu senator wakwa senator wa MALILE ni mubuya muno senator wa MALILE na senator wa FM twamukeje muno na ende nenge ndweko ndweka kenda ni muno Germany mheshimiwa no sezi yakumbe muno by the way message yake no iba ambe amukethe sana yes mundu NDWIKI thank you yes senator twaketheka yes na imwe tukwati msimamo wake kwa kwenda kuthata ndoto ya Ûkamba kindu kimwe na pia babelekelwe na nidona tapapikiwe mundu mwezi akamba pepe kindu MALILE wetie na ndi kindu okwiweta kana weta andu alangi mwezi akamba eta tuwe ni awo unaiwa likajesi ndingia ati Kalonzo watana cia mpesa cia andu amasa kuwe kwani ndo thukumuyo sani ayeba yo pati ni dawa ipa hiyo ayeba yo wasi ana pesa mbingi mbayo dhu chap pia no chama mtu ni mumne nacho na kino sana sio kila sana sia kweli so you tundu tumata tu ti tundu twa okay we don't do respect twa consider ta part of kutisi ya Ngwatanîo Ûkamba kana ta kindu kimwe ki factor thino Ûkamba nundu athato ne mothinye chikindu cha kawaida lando thakwa sio nikiki akamba nyino na cheni chukie na ndisi niona na hii kana niona kana ninye ndio nesa mundu bala peleketwe bi manga ndo yathelile na nienda kule kimwe kiende kita na apeni yaku itina watu cia musumbi Ruto ena freedom ya kuko kamba muno pebi ndo no kio kamba almost 3 times okita masako okadriva okamasako okanopa ngipa party aniu na ngavana wa masako ni wa wiper kana ni wa muungano onge unaona na ndambogezi on then wendete na sio nde etho hapo ya kitwi na etho konda sia no uma wiper alikachau unaona UDA so you mindset yesu example yesu tunonie hii connect pa masako I think is the best way to go ti lazima atitu tuigetwa makwa ni kawa malike ya tukathina milele we can work as a team no tuko kumenyene kwa azimio na mutongo yunge kwa wani Kenya the other side Kenya kwanza na andu baipata maendeleo so kasumba kaka kwa sekana ati kila tu kunwa Ûkamba kila president ndio kukuna kuna nundu akamba la mekwa wani Kenya
one Kenya. I think that's very bad notion. A notion. So to that man we are leaders. No president you know na sakas. I work with leaders. Uwe machakuliwa na chama gani, uwe machakuliwa, we are leaders na yetu kuma pamoja. So you tuna that mindset, we can go far. Like what I put about the 26th meeting, yendi preempt muno. Nundu comments kanati edamba no su itaniwa maendeleo. No nuke. Actually tuke tunene omba noju. Yeah. Na ndikule ukule nikenda woselele ba. Yes. Omba nosu nini no ni person ni kwati ina effect niyo ina yewo wiper leaders. Yes. Na bengi na umete akamba leaders kukomana. Nondo windeni wakambia wiper. Omba nosu ni wachama cha wiper uo kai kanani watongo imo kamba. Nondo mbomba nusu neno abasi akoma. Ni kwati atongo imo kamba ni makoma nabo onde. Uokete wa chama cha kana uno wetetwe baya yata. Nwa chama cha wiper cha kunena nisia maundu ma chama cha wiper kana ni wa kunena nisia mbaya mukamba. Niasia ndi part of the convening of the meeting. But kila ni aware about that meeting. Pay to the leaders and the professionals. And I think you asu nimo meta watongo imo kamba. Undu pe professionals meta kwa wiper. Pe or leaders vya meta kwa wiper. Kwa hizo ni leaders meeting. Na ne atongo imo kamba. In fact on ila tunaikuwa yata madhikone mamu bugu yata wambe tunaenda tunaenda MCS omana mate mawaipa na tuona patide imalika you are all welcome cause party na niweta nyekiru ni naipo ni noni ona kumba no atongo yalangi ma Kenya kwanza twasi the likes of Malile mheshimiwa Kawaya mheshimiwa Mudhama na thoje ndeni waomba no they are invited but me nditomana na kwa uliku zaidi nona zaidi part of the convening of the meeting. So kilango asenikana. Asia umbonozi wa maendeleo. Mwite na ate mwite nwele kuka. Nundo wipe mwende daka kateka ule asia tu yune ya siasa. Mwite na ate mwite. Yes. Nundo the long was nweto mbano leaders na wa professionals. Ona leaders me professional. Pio kinugila we professional wacho. Or we leader. So njuto kwa sekana pau ni about mbai ya mukamba. Okay. Na umba nosu ndis uchocheto ni sinubinge. Kinu chambe wata ni wa mukamba. Itunoni ekifuza kibwana wakamba kutano nisu. Itunoni kutano wiba. No, sorry. Kutano madhikoni. Na asendi bamba mistake. Nelo kwa sia ndo media na madhikoni. Kwa hiyo fitina choko za madhiko. Nani wanini ki unane ni hivyo. Kwa uko kafunda no kite. Okito madhikoni anokite ku deliver this message. Political messages in deliver on funerals. Kana kula kwe gatherings. Kuni go political. Niki ila mu kwasia hii. Ruto na laila. Una dukethe we na hizo zimwe zikona na nyingi na ndongo. Ni lo kwasia laila hii na Ruto peke no maende zenu no manai madhikoni kuya hii. Wana sino political gathering no atia manai madhiko na mebe anoko. Nifumo kwasia peke ndukende. Lakini ngaliko no ingi. We asia kila mtu anaenda madhikoni kifyake. So ni kwa wina double standards kila tu kwasia nikiki. Akamba tukwatani we wachama kipa etha we pa kwa serikali ikalabu ne kwata vinga muno ona etha we pa kwa opposition ikalabu ne kwata vinga muno lakini kala kipo tuyeko sekatongwe all right tuikaume musumbe tuikaume party leader witu tuikaume elected leaders kila mtu wakwata mwana no wake na ikwata ena alumiti ka mwiso ine kana yini kinenthi pe mutongo wa MLOLONGO anena asi eta Frederick na asia bunge ya makutano ni mwezi maendeleo na ni mweba bunge su yu wasia wa friend kina wasia wa Kenya onde ati imani ni akeza mimi napata wasia ma kana chao akeza meenda chao meenda maende akeza meenda uchumi ngro achumi meenda maisha madhendi na akeza meenda na angewaza asiama after elections in fact they hapo na ndio kutapia nezaka na record I think we are in record ya recorded we are in record na ndio record okay rifewa siasa ila sio kite muungano ya Kenya ya kisiasa ile ya kwa sosumbe nienda kutapia neza onenda 2027 kwenda kidoketo one Kenya movement kana Kenya kwanza tino livo na azimio either ikezapo si Kenya the way they are structured nundo it was structured the way it was sio sosumbe kana meti kibela cho sumbe nuko na mchanganyiko nuko na ndumea nzimio maidhipa akibume pa moke pa
either majisera makachicha na mikachicha kwa ukena ni daina political vehicle ya kuosa political presidential so hivi na hizo ukita hivi na unaweza Moses wetangula kana makeza meme na mena Ruto nobody knew unaweza kana wetangula kadhi ku nobody knew so na unaweza makeza kana makeza ngalikwele kibaka mwamasi kwa musi kula mana tu ai who knows so kila mtu kwa sekana kila kipo yukwitho na ndai ya na tuyeka kusikiana na kila mundu ine wanda ya position ila wi na wona mundu longi uyana munano nenda no siama na ifiti mwa chama cha Wiper I was no ngabita Wiper na we andu mambe ndamu no 2017 etikiti ikundu kungi na hata muno pyo kwanza ayo muthatu na imono na nathi independent lakini ndialu mapate leader nyina sasa yanye ni wa Wiper lakini ni nundu ni mwenda gukonza kuwa nukiyo bani chao ni independent nundu kala ni ngwa mojo bandi kata na mwe moko za kuoneza kwa na pambunge pa meta independent Wiper ayimuno masaku mevo makuwa ni mevo na ndo ala mokite asa mile tia Wiper pambunge ni pa assembly masaku tu namo aiki basi anye tia ni menete Kalonzo lakini nundu ticket ni nesi ni ngwa fulani kana ga inane wa fulani neze kana kwa nuke pa ta option ni na tuanami na kuthukuma twikata tukwata we anicho wona pa imundu wa that challenge checking pini Ûkamba na can go through in politics alamo kaoneza meza samwe ngebe dana heshima ndio kwanza tundu miseshima no moyo su na tukapata maendeleo na tila lazima tu the rich amani kema asante mo byamo no bwana Ndwiki na ende andilika nyaka 2017 Ndwiki tuomaniona tumiona kikondo kwaza 2017 zuwa bando ano tete ya kwanza yemo thatu muno na likana thatu yu wa Ndwiki wa ibinda yesu nineka le miaka mingi ninezio wona malile no ni that chama cha Wiper sawa tuivande chando nyembeza ziapa haya kamera na isiu yo mema ya ndo mbeza na zene no na zene nzo binge mondo malile haya tuomba none wa chane koni imwe tuomba none wa yata twinene yuloa Akamba na FM ile kivelane kiu na FM ni mutonga amo byamo nondo no kangayo kombene mono na no advocate ya Ngwatanîo ya Ûkamba na va mutongo TV twazi ya mutongo TV Ngwatanîo ya Ûkamba na hizo kitu mine bata na twinene yuloa Akamba no ninge na Ûkamba tuzeru Akamba ni kukwitwe baiba hando toka bangi tukathio na twamina bo ya duniani toka thio muwo ba Ûkamba kwitu na hizo kitu malile tunene ya Ûkamba mono yu omba nozu we ba yata ni na kule bwana Ndwiki na no ndo asongea ayo lwake we wasisi ya omba nosu na pewa tuposa to thioka uyona omba nosu ni wa kambae kana ni omba no wa Wiper wa kunene ya maundu mo ma Wiper nati Ngwatanîo ya Ûkamba ni ngwelewa ni maundu ma Wiper muno nyita mundu na kwa rani na Steven Kalonzo Musyoka kama kwa ngilili na ile na mwaka ngilile na ina ninye na chief agent wake maundu ma kukweka membership ya a member ma LDP ona ODM Kenya ite namba koka mundu ODM Kenya jokie through taso ya between Manzo na Raila na ila ODM Kenya ya siwe bado nekara na Kalonzo kwao nini sikinde nikinge muno cha undo chama cha Wiper na undo Steven Kalonzo Musyoka na afuasi make ma operate especially elected leaders meeting ino ya yata meeting ya kila mundu ni possible malile omonde wakakona ngale maki akazi aendete yata no itha kaleo peta ngate no itha mundu ta mheshimiwa Jomo Tambo akaze nokuthi akewa wewe wa ngania sioke abo nundo wasisia mubango la webo ma invited members of parliament kana elected leaders amaka invite and me meta professionals i definition yazo ni very broad nundo ona mundu lo uko na azia tolangi izo niyo profession yake lakini muno anumazi za ni mazi ya professionals ni ndakitali na ndwala nini lakini me political affiliation yuko kitu mikiu nyini azia Kalonzo na Wiper me na udhasio wa kweka umbano popote in Kenya to me tha Boston yadi
tio maenda ao manzoni tio yambe kwika umbano wano meki ya umbano bandu bekwetwa Wiper House na command center ni matindi yao ni mombana lakini umbano ula utono tethia mukamba ni umbano wa kudiscuss maendeleo undu na nini siasa mi nini na nduko wao utongetha wa maendeleo pia niwisi yuju ela wa kulie yu nundu niwe mwene kipindi ki ni kulie sio lakini ela ndwiki waje yes yune unzungia na kwa nini nile ni kwizungia mavole la na aya yuma le mwana wako umbano lawe baya ndundu wetha we wa maendeleo ni umbano wa kuseka ka exit route nundu ba kwa Raila ni machengiwe ukweli ni gozo nde ukubitha matuko mengwele atandatu na kwia matuko mengwele atandatu ketatu muno wakatano nienda wendo chapa wachumoloke tha watie na ndeto hiyo yoka uka replay ni umbano wa kudiscuss kau Raila nurutie matani yote ikata what next what can we do no tunga meona our own tukonga maona our own where can we go how far can we go who would be our followers partners maitu matona kuka au na wala matona tuko naangia moko on the way as we walk towards either failure kana success nundu you nenda onda biate you see national leader ni mundu lo command ya following at every corner of the country every corner of the country usinu national leader regional leader nula command ya following in a certain area region ita kwa nyinde ita regional leader lakini nini sipiukana Kibwezi East kula nene tazi kibela jombunge nina uhakika ni following ite ya kawaida following nene mono nokwiwa undu kula ila endo nakwethe inakosekanie ni less than 1000 na inakosekana undu akitumiki inakosekanie undu akalonzo mzoro kwa kitumi kiu nienda kwa asiati nyindi regional leader lakini Kalonzo ni regional leader that's a fact national leader pia ni regional leader type in the way national leader ila wai vice president of the Republic of Kenya nundu at that level ndundu utona kwethwa we anything less than a national leader mundla wetwa MP wa Kisio yita Caleb ni constituency leader ti national leader ekalandi no national assembly MCA huyu wa MLOLONGO ndu kiloka mbea no nuone ka TV ya national Africa national leader that is kiuti choki describe ya national leader kwa unienda kwazia in a nutshell umbanozu ile ni kuendea lakini nienda kulilikania alame udhi ndwe kievo na alangi na mheshimiwa Manzo malilikane mase ope memorandum nzeo mai include kana nimekwenda kosa position yolwa kindu kikitwa 2023 finance bill mai include maendeleo especially twake na Konza City na malami alama ito pending talelwa kuma ba kudhimbone kali kudhikumela na ko chambalasi lelwa kuma kwa menzioka kudhimba ketangine lelwa kuma kaiti kudhineba malelwa zuo ndema sobe memorandum nzio na mazo memorandum nzio malia point kamati nzio jinandwa sewa neni MAILE FM anu mato na kudhi negotiation table makaleo lungu undu kwa ndo to notoma makalunga ni balwa yuma twae kalua isu kwa kawaya mundu nake kawaya niwe gateway ya maendeleo mokamba nde ukubitha ni tutona kubothia kawaya mundu aitumisitu cia kisiasa mundu akwithwa ni wa Wiper kana akwithwa ni wa chap kana akwithwa ni wa chama kia lakini the truth of the matter is president wa Kenya Ruto anaiba pama zako na azia idho yako ndini wa Gisioki niyothi kwau kawaya emutheke emuthandau memorandum ila yikuma yata ikuenesa yetewe kawaya ni kana mundu actually kawaya anaizi aende na kusobia team ila ya utwa state house na team hizo aizi enda tweke public participation ndino makweni tete na forum tikalendete kulanie kwena blueprint ila ya UDA ni cha utrona ko extract priority nilelwa kuma emali kuthi ukia kumela wote nungwa kulikila kalawa kumela wa monyo nilelwa kuma bana with eteka public participation in line with the blueprint ya UDA tuke masako take the same to develop and take the same you they want to care they want to kikala data leaders
ni kanati discuss ya maendeleo mbe ngethwa ni part and parcel. In fact umu ndio kalonzo akazi okete Kenyatta Stadium pa nini rama sabu tuko discuss maendeleo kamba nyindi ni kuitwa lakini yutende tikambio discuss ye Raila nukututia matani tuekata mimi siko asante na inde mena za kwazi hizo ni agenda lakini ningetia agenda ya seti nzino bwana FM tuevo umbanone wethi royandekedia mbumbano muno akamba kuombana weta ambelelo wa yema we amotane wewa nyuma ya tent we tina wa yema isema kwamba na buma yekata ende ba wasia tokomane ba utunene na tutunene yolo akitunene abayu bayi kombene netunene nawo muno umbano tusuwe ba yata wama tukumyongwele adanda tu we wabaza lakini nondo kila tunene abane kioti ya umbano onginya tukanene ya umbano FM wasisi ya umbano tosu ondo wetetwe atongo yala metetwe nukuona umbano osuta uthingilela kana ukwambatanja kiwango cha akamba kukwatana kana ondo MALILE okuweta ndimwelewa ni kana umbano notonya kwethiwa we wa mulengo osu umwe na kwipanga ondo kwena na MALILE ondo kuweta we maikumangale kwa azimio nondo ni machengiwe wona umba nosuta ukothoothea ngwatanîo yamba ya Ûkamba undu mai nye mwene ta FM ninenda na nineiwane usio atongo imaka kwa manana kunena kuune iwe kwiumba na wibano ninana nakana batengwe nitwambie ndo kwa mani abala bantu no gwa ela twaje to komane nabu na wayema kila atu ya to komane mbelo wayema ne kana tunene zindu ile zitezi ya gwiwe kandikela mo nundu iba yema ni vekela mo tikomane abu ne zibula siamusi na yu umba no zwe ba yata ti umba no muthuku nundu na kukomana ukanena yuluwa sindu ila si tuithie kakamba na byo nduma ngwenda kwaje yulwa umbano niwezi undu la mukwenda peke ndu kumoja bata muno keta wa vision keta wa woni na woni we matambio meke bathukani na nundu na kwambia wetambia ni limwe no katambia yake ili na katatu no kethia ni wende okukwata woni wako na you know zeo kwa binda yetu kama nati nitutona kwasia peke ndu kimwe kitela hizi peke ndu kitela hizi nitutona kwasia hii twenda atongo imaka amba makomani ya uonde nendo kuya ni aye kwebinda zi niweze twenda tukomana ithionde paile kwambia ukikundi okimwe na kithita ikundi nendo gutebia tenda tiza kuendea ta kamba kurateka mantha na ikundi na kikundi cha mbe ni kiki kwetwa cha Ûteti na ina kuye we ikundi ingi itatu sia ile kuisa kuongelwa ba kana withie ni taje kana akamba yu me bambirilo waje manesa kiu kuiwe kikwetwa cha professionals ni kiseo chukuwe cha mbe ye kuongelwa ona wewe professionals tukweta makathi ingi mailo thiwa ndwanini lakini ukethia umwambio ni wethe wa wibo peke kundi kingi cha ile kuongelwa buna utabizia ba na kwiye atandithia ala mena maso nimekwendeka katika uneni wa undu ngwatanîo ya Ûkamba ikoneka nundu ni undo kutabizia ba ERASTUS ina ni urabi na ngi utungelera na igundi cha kana ni kana ni jogi cha gatatu nitukwenda tikomana ikundizu tikathoka cio ikanisa nikana yuke tunene nga wacia Mungu yu kila gutuma ngwia pe kigundi kikwendeka muno kikwetwa cha atandithia yu teiba ikumbeni tukore nungwe tukichoka iwe MALILE Mheshimiwa MALILE na Mheshimiwa NDWIKI undu makuendete ye nungwe undu makuendete kukuthi na niwe zijunu kiukutabia na makuendete nundu umwenu kwazia ni wawaipa nongino kwazia na iwaipa na kwanza no mundi nina wo mwingi muno nalilika no ndu waipa yambikie yuwe ukaekanisia atongo yasumele tila hizi kwesa kwethia maina no nduma na nipo mantha wa mundu weta wa mediator akawake ya MALILE ni wone wako seiwe
na ona we mukose no we ona no utambio gathimbe uka vitu konduzu na ukamezia mu uongone no yasia hii ukakwatwa muthongi utonomezia kaba na nye kwanza ngatua tabia malile ni mutethia muno ni mutwa mwadhanini Jeremia 10:11 na ngimutwa muswaga tanga na ngimwe ati ethwa kethwa aindil na mundu ndakaetele mundu amutethie muno kile bindo wazia hii nendo deal na mundu munango akakila simina na no mundu ugethia ni muumi yuko univo bendeka mediator wakuya ndwiki we theyanga banini nizo kaya malile na kumalewa malewe ukite muno theyanga banini yu ndepoti kwenda ikundinge na elanye buku ngene no bo wa atandithia me mazo nundu maomba no azu kuwa twethwa na mo ba koma maomba no azu ni wisi undula mheshimiwa muthama nuzi undula mheshimiwa kiamba wethwa akwatiye maundu azu tamutandithia we nundu mayomba nagwa ni ateti momba nagwa ni mheshimiwa kiamba tamutandithia kwanza nikana withie nutona andu ma waipa matona kuka alama ya malile na andu alama ya ngiluma jamana ngi matona kuka na kivuthe jamana ngi matona kuka andu malile binde yu waipa na on the makomana uthithia bai mundu ukona hii kiamba tawekete ngaleko fulani meazia nundu ni munango tona na kiamba ni wonekete binda ya sa muno mundu wina yani utekete chama ona lendo tume amalila yake kwa kondo abata wa kuendeja ngwatanîo Ûkamba na nyekiu mheshimiwa ndwiki wangulia team ndwiki mheshimiwa MLOLONGO wangulia nyindi inozungio nundu ni mheshimiwa muthama kwa ikwithumia kwake kumbania kwita maomba no azu na no tona obanga okwite ngi ometuki kana kaba kwite ngi binda ukite kana kaba kwiza kulea kwika no wizi kila wewe akingone kwake kundisi kila wethwa athi ende muno nindona kwendekethia muno atandithia eithomwe kaneli kana no nundu ina mo kambani makakomana nundu atandithia munango ni makotha akutha matena mungamo wa Ûteti muno ukethia mundu no kwazia inye ni muda na ega ngutabio na ndila ciaendeiye withia mheshimiwa ta malile mheshimiwa ta ndwiki makwate wena atandithia ona nini cio no monthi kwa shimo nyingi muno makwate wana atandithia atandithia ni mabata maundu withia mutandithia ucio no kwithwa na bateke nu muno kwenda oba zicio malile aje kino na maleo mutongo muzeo thani mukwato kuko ayo kaziyo ndwiki yona hii ndwiki no nayo mutongo muzeo kwa mukwato kuko yuko wai papa uya ambirite kwa kwita umba no uzu ni yambirite onesa yu ni matona kwazia hii ugwa one waipa pe unuto na ku pe unu mheshimiwa Kalonzo muzeo ko tona kwita malile po na kawaya na maome ame ndwiki makaluka makadio umba no yuko unila no ni pe bata makamba kwetwa mbe Ngwatanîo zi ngata bamba kwetela ugwene ne mazi ya majority zi kibabukani pe bata makamba kwetwa mbe ta tongo ima waipa make wati yu nitukwenda tukwatianie bamwe tete atongo yalange mo kamba mazi ya maingi waipa makaja tajama nundu ulokweta ulo winotoni munenange wa Ûteti wa kweta umba nozu nake ni mutongo wa waipa aya tia sandi muno bwana FM niona masaa metu masembete ni saa 6:15 enda tusioka bala we mwene ndi or briefly nikana tuthi yetu amina unene ni witha we mwaza muno na ni kwatia tukaende ibindani ingi kuwe kanisa omemotumani okwame tuki aine enda kwambia na ngale kwa Twitter ila ingi ndina soma Twitter nikaenda ni Facebook simulize ngwasa cia muthia kuwa mbeyo kuna simu nugete kwasa simu cienyu na nithanjwa za simu mbutho muno na wakona simu briefly o ndukarume binda yasa second 30 woni kana kulo tominete ondo masane masemba muno na omunthi kwacha timande inenge tuona maundu ange twailo kuna kuunde kana ambe na mundu ibanoi Cosmas Ndambukie kede atongo yasu muno kwa kule FM ta political analyst wende kuona Ruto na Raila ta mesene na tave ovala mesi meumilela we Kalonzo nake Eva ni wative wasonge yake utuo inaende atumie tene ni bwana Cosmas Ndambuki kumangale kosia kwa Barcelona Spain na akasioka akambia hii nitavya mheshimiwa Manzo kwa WhatsApp ndakazi yoke Kenya atogete Barcelona ni karibu sana haya ni kwati mheshimiwa Manzo wewe ndo kazi yoke Kenya utaendete Barcelona ni kayesu ni shambi yusu itwela Barcelona Kimani ngale kwa ya Twitter ati
kuma last year ende game kemani ina masinga haya akatwambe ukawa YouTube YouTube Mutongo TV Stock FM official aindi ni kuya tunenga na inda ya FM bwana NDWIKI nwawe tageno giumuno na ndaya ithangu nenge ndaya ngunenge na nusio na wito mautumani wina wima osomeka kesebeni ndokatuma utumani wina feelings twago tia baza aya tuge kwa mundu ni YouTube twambie na mundu ukwitwa Justice Musyoka asia kiambu kiambite haya sinde tutumia wani mwini omwewe bakawa kiambu kiambite nginyakata Martin Makau Malile kaukesomeka. Wow, what a leader in Malile. Ûkamba thina wone kuifanya. This guy is really a truthful man like Rigathi. Without Raila, Kalonzo can't even mobilize people even from kwake nyumbani Kitui. Truthful man. Truthful man. Haya, hai naindi. We, okay. Martin Makau FM we mona wawo view akiangai. We. Kevin Bahati ende Bahati olongo is it all Kevin Bahati no sawa FM your brilliance is on another level while I say thank you. Amen. Just as Molly FM you are most welcomed to yata function no athochwa Joseph Mwendwa twitonya kwikala twithioka akamba maikane na keimacho tukwatane vamwe onene unyuva wane ngai tuyese Kalonzo avikiwe vauno. Aha. Okay. Thank you NDWIKI. You are intelligent and you Malile. We wale wa ngalaila mazingala ugone toba na wegezwe isino yuzo. Ndambo kila nenge nesoma motumani. Bebe motumani amwe manu mano tafadhali nonde kenye ndiye so soma ku tafadhali pole asundi soma nondo kutamuka ndeto imwe kesebeni kwitha kwa ilu ai we ngale kwezi kwa mbothuka ngano ngale kwa Facebook kwa mbitu kitwende nomina nukitosa simu Alex Chambe thika twilok chitavi FM ndana asunge kule yakwa ya na mwisho wetu kulelia ati niki kitwisi ginete kitwisi singinete kitwisi south poleni sana ni kwatia maondo mesa wasawa ikulu yake ikulu tiata na ndio likene kukwandika metuke we kule tiata nike dosungwe andika ba umetuke osuwa kule su kwa sinu na sungwe ngaka kwa siathika tuke kwa mundu ine ndalanda na asoma motumani mo NZOMO otumani wa kutafadhali ndege ta Samson Musyoka ngasoma otumani wa gwezwingi Malile sawa vyo Magi Eric Johnny Lucas Kalola yasa FM you are talking the gospel truth but Malile you have a problem in your and I promise we Rashid Telvo kwa Ûkamba leaders ni okay Ûkamba leaders ni mate ya kila FM kwasya twitha basa vyo ini soma motumani mama thembo so Steve ngene mheshimiwa Malile mene wakunena kala kaguo kwa kauni kaguo tuseuvye wetwika mene wakala kaguo bona wina nemea ba ubone ulokwendo kwa akwi Malile you should be okay utumanyo NZOMO Ûkamba ni very important ndongo ikwatane vamwe Samson Kimeu aya tuosa simu kanini nenga simu mituki wona simu tafadhali nena twende nomina twiko mina masani maindie. Hello Mutongo ye. Hello. Ni wazemba tiwa? Jemi. Hello Mutongo ye. Mutongo. Hello? Hello. Kwa kuna simu nena ongela wasya twiwane. Tisa sawa. Kaboga mege loud speaker. Hello Mutongo ye. Hello. Kwa mwamo wata tumine kana tujaribu simu. Hello Mutongo. Hello. Hello. Ni mwiwe kwa baza kanini? Aha. Hello.
Hello. NDWIKI marata. Hello mutongoi. Ndikwiwa simu ndikwiwa mondo. Hello. Hello mutongoi. Hello. Jackson ningalikosia Kiambu. Hello. Hello, ni Jackson ningalikosia Kiambu. Karibu sana. Ningu ya muyoni kivindi londo kiendete. Asante. Bibi ngedojo wajikwa vinda azana nikitoke leke kuma vandu vasa. Na kwa wogi ninona au kwa tie kivindi neza na eve mnu kwa tiyanesa. Muvea. Na munoni nonete mutongo yuzu uguta malile. Kile vinda ni ukabo na vyambi zito neni wake kula kui Kalonzo. Na ni aze kivindi kivya acha tuteza nyita hivyo Akamba. Yeye baba bantu makina misa. Na mutongo witu Kalonzo. Tafadhali ndakada tai kwete. Mundu zawa na azira kiuna azira ni wana na zia ono zione kwake. Ono yumu kono londo ukuchangi ono tanu vino kwizia itakuboa. Ona mundu mukaya muthuku ndaye mweta kuwa ndunia kwazi akibiti chako kile. Okay. Uzima wa witu na baju nondu ngi tutona kwikana. Okay. Iwe kabila yaku wina ono wewe ndakuna yo. Yuko ule mlengo wa Kenya kwanza. Neve waziti katika wifi. Na ye kibazukano chona Kalonzo kando lakini akitutavya ndeto etono tuteke. Asante. Kwanda yapyo. Ni wati za yasira ta mutongo. Ni wakwewa. Ni muvyapyo mutonga ina muhimu aneke kwani kamba ya Mukamba. Kama inesa. Asante kera ni muno Kiambu. Haya, mutumia wazuni waguma ngalakosia Kiambu. Uze mutumia kana ni mama. Nikimutumia. Hello mutongoi. Hello. Hello. Ninena nao. Hello. Ninena nao ngela wasya. Nina Joel Wambaluka. Mbaluka. Joel. Hello. Akakwithukisya. Ngwiyai. Ndabye. Hello, nina Joel Wambaluka. Nina Joel Wambaluka. Joel Wambaluka. Mungu tunge waweki Mungu chicha ukumbi yaki hapa. Asante. Na ngi wikedi ya kumego. Na wile kana kintu yake vongo atania Mukamba niyo karu tuambe. Na toile kwili ati kintu kimwe nuko na wati ku ground ya lati ku ground. All right. Ote kwili anu bachaji Kalonzo na oto na kwili embe. Mpabili mingi mchune ni mchagya. Okay. All right. Okay. Aya, kanini? Ya mudia yu. Hello mutongoi. Hello. Ndio mwewa. Aya wako nazi munena. Kanale ko moko miende. Aya. Toza zimu ya mudia na zimu yemwe peke yake nisome maotomani atatu ana watu mine. Hello. Ni wazemba. Tujaribu ngemwe. Hello mutongoi. Ninena nao. Nena na Paulo mutu wa mulwa. Ongelanga wasya. Uka. Neka kwetu kesya. Aya, hello mutongoi. Hello mutongoi. Ninena nao. Nena Mutiso. Mutiso. Mutiso kumayata. Mutiso ayata karibu. Ni akyai. Weta. Nyamba ya Kamba hii. Wetu aje Ngwatanîo. Na yu Kamba no tuendo kwazo za pinde. Wekara na wia. Mie watu wanangia. Umu sauzu ya saa male. Sauzu ikita nginda sao. Okay. Aende yo. Asante. Ni muvya muno ketha ni yata
Mbona ya mheshimiwa Munyanya wa Basili we Mukethi. Okay, asante. Kanini tuviche busimo nondo wa masa tafadhali nondo nengi tiwa twaila community la bau one nenya we na moyo muno na ngona kanisa wamemotomani mavotho kwa metoke Honorable Benjamin Mulandi nyeni sakwetu ta independent candidate via motonguni lakini ngathi ata meeting kwou ona kumalile we muthoche muno tukwatane imoko tokelia mbai yitu haya mheshimiwa wa motonguni we MCA gwaza kwetu na independent ndi asia we akathi ata Erastus Raila ni umaye chothiu Kalonzo witu ni wati wa kiwanzani ingi eweka twilok twa ba MLOLONGO Morris Munyoki ende twezo tumia wa ni senator ukakawe wa senator manzo vinda ya kampeni we azia tukuma ya kindu keu chothiu tubine kwa mituki Malile ni motongoi Jeremia Kituko na akashoka inge akasi ati Raila amefanya ile kitu naende akasia alam wenye mnaenda maandamano ntina kuelewa babangi nondo wa masaa kanisome utumani wake Mark Entertainment everyone is entitled to its opinion niguo no sio kila mundu woni wake none ngawanda ya azini alamo utumani ma kukima matasome kake 7 ai okay nenda tumine atongoye twetu nene muno masam matu bichabau nondo wa maondo angi twaile kuendesha tuo tukajenga taifa tuo tukamini lavo na Malile tuo ngwambia na ku nwese yulo wile bagube na weather na privilege ya kambinga ngi aye ya konena na itilo mituki kuma Malile tumine ndatuke moya yes ndatusia moja tuminete nienda kwazia kwa mwithukise witu nitukwenda ibinda yonthe tieke kwithwa tina akili ya psychophants andu makukathia kindu kitebo nundu la twakosa atongo imakunena uguo as it is ibinda yonthe tikakwata kindu ki wrong kwa wakati uwevo ona tukakathia ni ata ona tukaliza mutini ula wasavete ata ukweli wa mambo ni kana tutakwatanite na mbai ila ingi no kethia anu aingi ni meutwithukisia no kethia ni to move crowds no kethia tina resources enewa FM ana kindu kizio muno cha akunima biashara marketo umbanoni wired professionals marketo umbanoni wired isu ni idea nzio lakini nienda kutabia nezata nikalite chamani kiu bandu ba miaka meongweli ndeo kubitha kuma 02 koko bika 2022 isu ni miaka meongweli nienda welweka nandu metwa Cleopa Mailo CEO wa Nairobi Hospital niwe wa coordinator wa professionals ila siaenda kusupport mheshimiwa Kalonzo na Cleopa Mailo esie kozo bubu atwekithio minister wa health ni Uhuru wa Kenyatta aumwa kwa Kalonzo na wethia i professionals ni cia sambaratika kwa ndo very critical meta wa professor Ûteti maumete ngalisia mali ma professionals yala makwete Kalonzo moko onde ni maendie kwa wakati uwevo mundu kila kaambia pe professional wago wisikie ukathia ekala baonza ando ma kuswa mitoka kuote na kukuithendela lamini you professionals itelo okay akunima biashara mheshimiwa Muthama no etha tongwe sindilageta koma 1 koma 2 mheshimiwa Johnson Muthama no afandia meetings hizo na nye actually pe koma 1 na ndini wa organizing committee na koma 2 na ndini wa organizing committee nina mheshimiwa Rose Musu kwa uniene na kindu chawo na nizondo kile akunima biashara la mebo umundi umatonda ku finance kindu cha Kalonzo Matibo niki nundo ila mheshimiwa Kalonzo wa vice president kedo wanu wakilia kunima biashara kedo wanu amatete sema wata mabiashara undo yu ukona serikali ile si thito sibo ukiwa uyu no wetete mbolea uyu no wetete sukali uyu no wetete ki withia andu azu matona ukaba mesani na makasia nimekwenda kutindika mundu wetu Stephen Kalonzo wa Musyoka tuke Musumbe lakini kwa wakati wepo andu ala wikweti ni mheshimiwa Ndwiki ake mheshimiwa Ndwiki aje muzala wake ni muini ndawongelwe ni ngili 83
na si atilangwa itiwa miongo retu athandatu na chama ni cha 10 yu ethia funding mbe ya kwitikibila jo zumbi mbe ndipo yu de kwenda ni eleke nai lakini ukweli ula wewo peke ndukitwa the bitter truth pe mama wasia not mama mundu ni Kiambu kana nipa yes wasia tunene tutena wo ti wo ukweli no lazima tene titabye mwenembi etho Kalonzo nukenda twike musumbi wa mbinu aende akamande mundu wetwa Gachagua na hithi akamande mundu wetwa Ichung'wa na hithi akamande Ndindi Nyoro mundu usumbi ulokoka Mituki ukoka 2032 na ndola maketha me key players ni mwazu 2027 my friend let me tuweke ikwekenga tukita kwekenga lakini andwiki makasa kwa mundu akitha maketha maja wiper na mayo nengwa kulila sio lakini Kalonzo hithi ande bando numilela usuni gwo kwedwa mana nyende mina nundu ni kwate nitatu na ateminete nendo tungethukezia mobe especially maki bwezist nini thitwe twima undu ni maingi na twina nese ni mingi eyo ni elite kwithwa mathiko ni me bandu darajani tunatetheezie pastor wetwe mitha ndatu mithelu atwathitwa nena na mheshimiwa Kawaya atwana na mheshimiwa Mbaluka waziri Mbaluka na mathi mafuti belesu ya 3 million kwesela kwa chama cha UDA na iyo itina mitha ndatu pastor usu no thikiwe na ningo tongea mubea muno bishop mwema ulona yana accuse wani MP ole kibelani sindu binge iteisi yago na ndiasia ERASTUS ive nitukwenda na kuka kunena ugo pa na ilando moka bana mane na zindu cia ile sekwenda kwithukiwa nando na mako nangwa moko usutiwo kiuti chekitono nanga solution tono kwatekana ila twabingwa na metho in future ando meta neonde mekalembi manene isu ni beginning ya kwithwa na direction lakini twetilanganya wethia ya mombani baya onakwa ningwita umba nako matuko mengolia thandatu bandu wetu wanzevene nikana withia na leaders ila cia kuna professionals ase nizo kana sio noko kuinengo direction thank you na ndi mo bya muno bwana Malile mundu ya magutila wene kunena isa yimba ende tia sandi muno ndo akoka mwanya ongi vai kumbini twazia mwanya wa vingoka uko vai kumbini na kila mundu etha na mawoni make na kila mutongwe tumunenga i mwana wa kumya mawoni make bwana FM cho tukamina kilungu cha kumbe umonde undu wambe nienda kwa gwinivye kwingi ne tumengeti sio kia kisio kwa MCA waitu wa ngaliko ya kware nondo pejali nethiwe bandu ni kwatia ni wathandatu na ngai amina guthomusya muka wake na usu ni mushiriki waitu kanisani on na shiriki maitu kanisani kwa ute kanisa nitukunirwo nundu usu na ni kwatia ni ngali ni naumisi wandu angi na kwa wingi na shiriki wa maitu kanisani na kwa na ke mwashimiwa kondo akwithwa ngai athomoite muka wake nundu wina uitu mwingi na mboya yakwa yo walwani waba ulolo andikie kanisa ya Filipi lungu cha kana musowa monza kana aka manenge mu nundu pai bandu bangi family sume mu ekabala bengai na wanga yakabike kumekanesa na undu wa keli asia maitu na education ne mobea muno nundu wa kwitha mutu ati ona kuna tuka ne kwatia twambia uneni kuna sele yangwa nundu musumbi no kunena na no undu andaya kunengo musumbi manola wake ukethia no twamwithukisia ta enende ma Kenya kwa one lote twetho na gune museo na ngai akamwekenesa na undu wa katatu nenda akamba alate thatiwa tekiwe nai na akamba alake tiri buku ni amwambililio kilungu cha 105 na bai mundu utezi maandiko ma Joseph ula wathoetwe ni ananya ila maendie na maendea na kunena nake na mwiso esop yani abikie pandu au ambu yawo yandu alai kwenda ibasa nakwa nambe kuya nundu ninona ana maitu na niwa ngo yakwa thimenda muno ona kutwika ni mambo wizi
na ndusu ni weletu na no sio mukamba akaendea kwiwia mukamba olongi onake tha mwikiata akamanda bandu ngone yake batona kuoneka kamana kakuwekea na kimwekea yes na mwizo bio nitwatembe mwe na nikwati tuyumaluka nyene na musako wako mubuko na ngai abingwa mwanongi tukethwa bai kumbini na tukana newe muziaisi witu ula wa Spain newe muziaisi witu ula wa Somalia Mogadishu ni mati yena nikwati kuingiwa na men Dubai nyingi muno na pea Germany ite Germany na mheshimiwa Germany no wati ye yuko no nduzi wa kuranyaka na ikumbi ni yendene na kiugwa asiaisi na etukise mayasia tiko maneiba na kwatinenga no mawoni matono tutethi ona no no kwithia ona nguda ona kana nendo no tapio akamba kindu ona mheshimiwa Kalonzo Musyoka no leo tuika musumbi lakini ngai ayumba nya platform isu wiyu eze obile musumbe ba nundu wenga yakuna maundu make kwanza yake no ulokwendo kuzia sizie bubu ya ndani elikiluku chakele muzwa mangole moja iti ngai no wiki ya mausumbi na kumakwani na kuondwa au no sio kethia nitaendea na kumana undu taile kwikala tatu timo bakaka mheshimiwa Kalonzo Musyoka nutona kwithwa nutona utumika nonga itakumbania kamba na kalezo tuika muzumbi indi ukumbanwa kwa akamba na kunena ngwata sumbuka umelabo pakeza kuma uzumbi na wako makendo kisio ngayadime asiaizia na yetukiza maitu antane mobea. Asante sana bwana FM no sio kwinoka ukwite musa kwa indi nini se ba katikati ya wiki twitha maundu ni maingange nizonyolea kuona na wasiokethiu ngelesie Bishop Abraham Molo nize mutonyaona na bu katikati actually na mushiriki wa kanisa osu Ola ndio mushiriki gwetha mushiriki turuti kuona mushiriki no kwithia ini no mienga kwesu na wakakuona ndo amaundu lakini nao kanaku no nginya tiwo asante sana bwana Ndwiki tumine na kwani mupea bwana Erastus ndo ngocha ko na Mutongo TV na pia ni mupea kwa musiaise na mwithukisia hola twatambania pamwe na pia ni mupea kwa rongi atu imwe bwana FM na bwana Malile ningidia tia kupita na kwa mawoni tiko tukali tudhuri kwa nita we are friends na ondo aweta wa kisio chakwa na hivyo ndetu ikala okisio ni kepana twekenda mwana tukambomwe lakini ndiaba nipathuka ndeto cia kwa kana nini tila wangili kumi kwa wiper asia na ati unyiti nacio na nditila wangili kumi ona na ndinacha ba musala kwa kanemo nini langu asia ni asia kana akamba nitwende na kwata na yes na matumaini na matumaini maneno monopyo kana yene yo ipinda ila ibikite kada kamba kapige kwata na maikwata kila mekwenda kila kitu cha muso ndio kana ibina kabisa kana akamba tunenga ndaya inenga mundu la ungendaya especially Mutongo musakwe munenge ndaya wauda wa waipa wa chap wenu munenga ya tunenga ndaya kila mundu apalawi na yono longe wothi na withikiu tila sima twithiva mwithio lakini kilo ngwane ngolonge ndaya ila simwa ilete tukathi pasa yes ndi musikizi wa MLOLONGO asante ndo akonza kwa kunenga MCA na ndio utavya kana ituothukuma twambie siasa kando alame kuna siasa maende na siasa lakini tatongwe mokamba nituyumi jetu muthukume kana mukapikie kwa na cheni mbewa cheni kila chokite kapikie kwa mwaka ni yes Nimuvya muno mheshimiwa Ndwiki kethanya muno ngala kwa cia MLOLONGO SYOKIMAU wasiokedia ku na inde timu bya inyonde ndo akuka Malile koti izo ni uso wa mesa kwa FM utogire ni Malile kana no sio kwenda wikite koti imebuko na akiambia ni wono sio imebuko no kwete no akua nyengwete na gumo koni wabize wagwa kamwana agwa mosaka bale jamaa ya kamera yetu wa Joseph no sio kuseo bia visesi yako ne kendo mbone ne site wa Joseph Kawinzi na ni muvya muno Kawinzi nondwa kukona ya museo onage eno ka musa kwa by the way na indi director wa kwa wini kanini we na wagu kanini we no ka musa kwa na indi mera na Elizabeth Kanyiva ngale kwa graphics Joseph Ketheka Ndongo ina indi kwa radio ni twetha nake Sam Maunda no kwigire kana cia ma
kana ithukisya ma Mutongo FM ni makwata ikumbea siasa kwanzia la ilete na ina kwa niaba ya timu yonthe ketha ni wewe wa wazo bandu ketha ni wewe wako sione Mutongo yo muna kana omwithukisya ndeni wa mauneni na twetha twene ni chavane pole sana kwa niaba ya Mo na Indi ndikwendea usia musio wa ilungu pa Mutongo TV no ndo ni 24 hours o ino maba kilungu chokete ukethwa ndwe koma na ukasia yesia ikumbea siasa ni SYOKIMAU uni kwacha saa 3 uketha ve mundu waku komiete ne kana utana kwate gusoya kwelo na ikumbea siasa uni kwacha kana umundi kwacha ni Monday no kwitha aikwata kwa ni vikavu kwa umundi ndio tongia muvya mwanya kwa ndo wakunywa Mutongo TV Mutongo FM Ngwatanîo ya Ûkamba kusese kumbea siasa ni mazama utuko ningona ndo ingine musia yesie kusela TV ni asindi motala kusela ndeni wa mitandao enyo mwetha musia yesia kilungu cha kumbea siasa. Asante sana, nito ERASTUS kitoku NZOMO twithiane ila ingi twekiwaje kwa oyu twanesa.